Ofure amamfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM Pharmaceutical Let's say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Abusia brother san wie du ene ye fiada May bosome no ne de toso aduasa baako eno na esan twato e wo bosome yi mu Nyankopon ya adom a wo kena wo san de ra bosome fufuro emu e wo afi 2024 emu yera so a ogidi ni ahotoso e Nyankopon ni mu se wa hye ade papa ase na se ne tie bi o de bekọ awie papa brother san awie du wo hwe brother sima no aduanan wotwe pepepe na agba pa no pa no nsia ho Media ne braso free sabre ekopem se anopa nondu ebebo ye de bro edin edaso ene mache eya anopa dwumadia ye sinkonwa anokore chiamen agi adwa na afei yama nokore kwan amana adi adane ewo eye kasafidie iso 93.3 eno NAM frequency modulation ti wadaro ma baby a obi abetimi atie ma me akua frakoma batampani studios na yebutu anopai ebiase afa na nyina enso betumi atie ndwumadie ye besre no akan ho free sabre kopem sa anopa nondu ebebo ye hye as usual enenso so be a wonderful edition of your most authoritative social, political, religious and current affairs breakfast conversation.
Intano pain so can home. Said you winning no. Medie no a segment a hoodro. Nina the bebrel. Etian said, Bray, back of free, we and Bresson, be sick on the moon, yeah, the amount. Who will be unwine in terms and say, Nanny day chat for I will kutunima busumi wafi 2024. So saying she kutunima be oneebe 2025. A bre and chain or that's any and it's the hour and no wine in tentem. Pa. If I told you my brother, some say be sick on the last day of May 2024. Say and I see at here. Or some control sound or pay no ya dear. Ewiano ebe yini ti ewe puye mantem miaye ahudro bibre no a ewiano be yini ti na ano be den ebebo nemom eguso bo no ano aye kwen anim no o kire se ewiano be sha se ebras nkakra ebe bras kakra na insu na se de emunemu na kakra no na o kire se ebe yesa na kire se free prem tobre donko no mienu no miensa ho ekono nso no o kire se awiare besan yiniti abo ama no ayeden nemom free no nan ekro no ade a insu no besan sinitira se a ebeto ewo miaya hodo bebre na o kire se to a ayiremu be nantenantimu kakra wadaro ma ya no ahye ne nso ewie mbobransem se de bisia kone damu no eno no wadaro ma yede ho amanebo yede amawo ewo maakye dwumadi yi eso aseda eya aboafo a wo wadaro ma wo ken ho odi Ahenkan Kwame Yeboa Ajempa Hene Kofi Mensa Kobi K Billy Man Ofremi Obowo Ba Ofori Amanfo Aropa nsu ye da se car nim adwumanum efie ho o shop ho o store ho wasum baby a wutie bia nopay.com ye da se bebre onyame ontina ni mu nkira wo no wonka wo ho na wakoma so ade entumi mrem emfama yen ni nyina mu ya no aka sempa de ama ho ai machia wo Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. And then the idea some of the query and into yen sebre. I was see a course straight. Na some of the point na yen you know. Yen first you be to me in 10 tem na fe. Yedi bibia to me see. Me pacho. I no pay say wunyanka bibia nchire nyankopon awadaroma. Biwa no dana se. Baby odu abedrum ani hunu se aso wani. Ka kire ne se rade me da se. Meni mabusuya santen afemu nyina. He, wo de se wunhunu hwe kora no a bosome a ye fra ni May a eto yen. Se ye tenasi ebun kompon na ebun konta omo aye no omo hye bosumi we ase na bepeme ne omo nkan ye ho a eye bebre 31 days ensem a asi no nyankopon peninim nanso ni nyina mu awurade akora wo ne wabusua wo ne wasefo ama moda so tinkwam munyanya mo ho de nanso de mu bedi ada de awurade adawroma emom baby awo dan hye dan nya papa de nanso awurade ma nsuo mfaawo awurade ma agya bi mehyehewo awurade ama eka bi anto wa mo anya aban amane bi wa mo ankɔ nsɔhwe bi mu a ogye wo ho a enye wa korawo se na nyampo a awurade da so ekura wo mu wo da so tinkwam enne no nkwampo no kyerɛ sɛ awurade ɔne wo nwieye ɛne ntimedɔfo ɛya na wa kyerɛ ni so ɛde a kyerɛ awurade na ne niema no oya waye na kese edi amawo eni ntu nu abusia kasa wurade ye da ase mene me nkrofo me kromfo mene mabusia me ma me fam me papa fam ye da wase ye yire nom ne ye manom ye da wase ye kunu nom ne ye yire ne ye busia ye da wase awurade na ye wo gidie se wo awurade a wo de yen ehye na wotwe mu na wo de ye kwa wie ye ne we awurade ade yewura bosome kotoni ma yi mu eye meyi mu na nkakra enene de twatfo wo bosome yi mu no ye wo gidie se wo sa nyankopon ne de ye bewura bosome a okena ye wura mu no na eno so wo de ye twa e de akotwa de toatoa so na ye de afi akwa wieye
mepacho ugidi a baabi a wo bia amen no o ka ne miensa amen 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 erade ntira ne mu nkyerɛ wo na afei yensan emra ya asɛm no so free Jordan no asɛm wɔ de brɛ wo no yɛse learning to balance family and ministry as men of God, learning to balance family and ministry as men of God. Sa message ya yɛde ma wa yɛ ka utie ni free no enkrofo hyɛda yɛ ho seminar ekutie sika. Listen to me, I know what I'm talking about. Message aminu mienu ka yɛ ka ni free a yɛde ma wa nyame adom yama yɛ ho kwan a ɔde apɔ ɛde ma wo no. People pay money before they teach them this. People pay money before they tell them this thing. Ode ya bisa asofo mpanimfo no. Omo ya mo se yɛkɔ retreat, yɛkɔ seminar, yɛkɔ this, yɛkɔ that no. Yɛkɔ symposium. And then yɛka ho. They pay money. You pay, you register before they teach you all these things. But we are giving it for free. That is the benefit of se ubetie obuwoba ofori amanfo. Ewa Ahenkan FM Maakye dwumadie so. E free Jordan kopim efiada. Wabra no nsia ba pam kopim se no ndu bebo. Emfaso e wo so so ubetie yen eno no. Ye man ye ho kwan ma Awurade ne ye kasa e de kyerɛwo. Eno nti na watwe nyina asɛm e de baaye na esenta on asofo omo ye nyame adwuma. Na nso so woyɛ oba woyɛ bema na nso wutie yan apai a enka nkyerem say we are speaking to onyame adifo onyame asofo onyame asomfo pɛ wonso so ka ho bi e wo sɛ wusua kwan abefa so abekora wo fie eno nti aka ho asɛm bebre no a ene ye de point ni bi beka ho na afa mi wi a masan aba akire ne ya recap ne ya bompa ye ne de asi. Learning to balance family and ministry as men of God. Yama point ni bebre ene ye de point number 6 ede ka ho de amana afa ya conclude na ya san akwa akire akore kapo na ya be wie kura. Enti ene ye say subtopic ya mpesa wo kyerɛw point number 6 a mpesa wo kyerɛw ne say practicing self-care and rest. Practicing self-care and rest. That is, we are still on the main topic. Learning to balance family and ministry as men of God. Point number 6, I did my say practicing self-care and rest. And also so very, very important. So one can so software no. Oma weni eko wa pomuden ho. Oma weni eko wa didie ho. Oma weni eko one kasa wonkwa eho. Se etoda bi kwasia da bi na wo sori na wo te se oho mfa wo a osofo se wa nkwa asori kwasia da no a wungu frɛ obi a ɔyɛ apomudin mu ni na ɔmra mepɛ wo nhwɛ wa pomudin so ya de ahu hia osofo wa pomudin ya de ahu hia pa ɛni ti toda bi ɔmo kompa bo na wo nso da bi before obetumi ada no na point number 5 endra ye de ma wo se delegate responsibilities, you know. Wetimi agrumi wasofo nketwa, udikins, udikinesses, wo elders, you know. Before wetimi arrest ye, no. Na wetimi agrumi womo unni hompa, gide se they will be able to watch your back for you. Ansa na wetimi ada. Osofo usuro oyare kra oso de bekwa asore no. Sa osofo no ontumi ntoto na chi ye. Eni nti oni wonu mu a osuro. So what to do a with or without you, no, you should be able to believe, say, the church of God will continue, will progress. And it is a when to me and compare, but when to me and quite sorry now, there is a big question mark. I was so young ejuma. Point number 6, you say practicing self-care and rest. I was say one can some when you call a pomudin, not baby, I was a woman or home. Okay, the book of Mark chapter 6 verse 31. Or say, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to be a quiet place and get some rest. And in the Bible,
Also done because so many people and I'm say adwuma na wo ye no wo hwe nipa bebre nti na emani nya kwan po nidi ene nti wasofo ni bi ho no mo aduane kwan pokura di ya onden osofo didi anopa no kwasiara anopa na wo bekọ asore no ma wo yere nsore wonka banku omman pesie onye aduane ne emu odu ye tu asofo ne foso omu nidi ansa na oma ba asore no na asore ma no nso wonso so sore anopa nka nkire me se kwasiara de enwo se wodi bibia to ye funum hwe ubenya osa no wanhwe yi e betete we beku na Nyankopon hwe wani mu din no aka kire wo se lack of knowledge my people perish medofo before wo bekọ asore no paduane bi to yam esono se wo ka kire wo se na de mpese me ya akonkyere se wo pese ya akonkyere de ya fine na se won kan kire won so pese ya akonkyere no pa no kwasiara no pa no se fufuo na betimi edi ahiri banku na betimi edi ahiri bubobi minima sofo bu before obekọ no ye to ne pono wana tamfo anim na ne banku no wakyea ne suntemu ahwebi atwenkwan aguso eno sa na osofo oba no beso microphone mu anasem tenten ompon da didi ansa na wa ye den wakọ abeka cho sa kristoni ba sorry en wose wudidi hyewafu oboa onu banku bi a wahiri odi gina pulpit ne so no itire nya bo frɛ ne apamu ahwenka behunu paaduane di osofo se wonya akonkyene a paaduane di ansa na wakọ ente sa na media me kwasori a mentimi nidi o me kwasori a mentimi ni aduane emu odu yate untimi ni aduane emu odu ade aduane emu oha oat emi ubetumi aye Tom Brown ubetumi aye your friend is saying TB fatu ase ansa na wakọ eno no practice self care eno so onyame ani gye ho onyame nani agye saade yi ho medical culture say wo ya akonkyene de afan na emom say wo nya akonkyene de amedofo paduane bi di ansa na wakọ because asofo no aba na nzan no bebere na asem wa oso microphone mu say ye den no wompon ye aninti ya wo practice self care osofo pe aduane di osofo mo apomudin hu hia ho osofo hygiene no eno nso so eye ye osofo bi wor ma otene ne nsa so obo mpa ya ma wo ani motua mu sente no eno kreatu ma atofom enya won konkron na afa wo o pentem agye wo ho afiri ne nsem osofo e wo se wo personal hygiene o man ye very 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 ade hu hia o pa unsa wo kasa gu nipa so eni nti wanum sente no e wo se eye so refreshing unsa wo tenetene won sa de hwe nipa so eni nti sente e pie firi wo moto amu aba no e wo so mo wani kɔ ho spray yi tobi gu wo ho nya abotre nya adagye fama ho papa sofo nya abotre ne adagye fama ho ya asofo mpanimfo de ne American omo nim aya na omo ye na emo asofo bi ni mu ababa na nsan a spray no kura no obekwa kofa zamna mafo de yi ya no wode abehye wo hwini mu a osofo nya abotre dress heavy one nice one atade no se woni dan ma yen kan se kokko kase nyame esem nyese nyame sem nyese enko twitwa ntro ntu Nyankopon so se wontade ne mienu miensa to so dinini siesie wo ho ma sente ye pie firi wo ho aba no enye kama also Jesus himself took time to rest and recharge, practicing self-care, and it is also crucial for maintaining balance. Ensure you have adequate rest and time for personal spiritual growth. This will enable you to serve both your family and ministry effectively. Yesu Kristo nanka se yesi eduru ba bi odaye so obeka ye a wabra no one asuafo ne nam wo shepo ne so no subonto ne so no wamuti shepo se subonto ni mu wonsu ni no Bible say den na Yesu da na hate na opese oka bibi de kire yen se asofo nso eduru ba bi a mo na hate o mobile phone dum no kunenene osofo mehwene kunenene osofo miti kunenene dum no do mobile phone dum no neda before we be sa na wa kire church members ne say eduru ba bi a wo nso so enya gidie se Nyankopon de tumi bi ewura wo mumu o de tumi bi atfo mo tekire maso a so mo bio ma no no mo kasa awurade wo betie ono mo nso ye fine
Mom tia sese wurade one wo church members no so ye fine wo kasa wote. No we dia me hwene osofo okpenene miti osofo okpenene osofo ye beku ato atwene kwa. Wo mo na besan aka se ya nka na wo hye nkomhye tro no eno ni nyame eku no. Se wuwu sisi ya nsem wo mekeka no. Eni to osofo eduru ba bia o mobile phone dum ne da. Wo so wo ye John ne ba ni bia. Da je wa home. Home rest. So what you say? Wine no nia alcohol ni musam de amosam mpa alcohol. Mo na mo kire se okunu alcohol abekọ buru nsam gem. But me and I put it to you. We are so for penny kra me ka kire wo pin se nsankum nipa. Se wo be nom na de adi sabi nkwa asem no eno na enye. Se wo be nom aboro so no. Aha eno na enye. Na emom ka wo pekakra bi de agu wine mu de blog bi. Ohu ice cube bi de agugugu so for watwe no. Aha light one sada no wada unko ba bia. Ema wo recharge wo energy. O regain wo strength. Sa wo home a Yesu mpo ehome ye. Yesu ono na ye nyina ye di na chi no eduru ba bi Bible ne say na oda na hate. E ka say bibi ye na hate out ya say a very deep sleep. Na nya da no person oda o but no person o kire say adwuma no ya e wo say wo home. Aniti na say wo hwa abode a oso de enam makmaku nsia na ode bɔ ade nyina de toso nson ne de onyankopɔn ye den ohome ye ka bibi di akire yen eni nti asofo a mu declare 20 days fasting 40 days fasting ubewu am yasiewu me ka akire wu pen Yesu ma bre so na me 40 days 50 days ma hwan no ene wudi agro bewu udi agro ne ubenya onsama ubewu betwa hwe am yakosiewu eni nti niyama ni bi wo no mo a those days ni no mo ye untumi mfa men ne yei mese niyama ni bi wo no mo a Peter no ma bere so no ene untumi mfa ma because ene mobile phone e Bible so ene o pesa o prepare message abetimi a prepare wo phone so of friend saying ono okro no so enti onyankopon amanyansa ne nimdia ma abrabọ no living life na so ababa ye so simple enti de ne ye no Peter mo abreso no ye ntumi ntwi nwura mu ne enti papa sofo eduru ba bi ahome wate eduru ba bi a wonso ti asese uye nipa ubetimi a break it down enti e wose wo home e sa ahoden no e na wo de betena ase afebọ de ama wo yire ne wo ma kai ne hunu se wo yire wo ma wabusua a omo so omu hian meti hai se Ghana fo se importamu hafo a yesom wom ofuase ya bi yen enclave fo so omu hiame a mabusuafo hiame se me nyese den kra na mabusuafo de omo pem sa so ati ase nti e wo se utu anamon a odwen wabusuafo no nso ho whatever step you will take, you have to factor your family too, because anya bia no ubusuani bi down. So wa mani sika kra no a obefrew na wabɔ mpae ama no obefrew no wakyekere ne were eno nkwa kra ye. And until you have to practice self-care and rest. Eduru ba bia wasa wo home, eduru ba bia wasa wo tie ase. Balancing family and ministry is not an easy task, but as it is essential for healthy, fulfilling life as a man of God, by prioritizing your family, managing your time wisely, leading with love, delegating responsibilities, integrating your family into your ministry, and practicing self-care, you can honor God in both your home and in your church. And I pray, my prayer is that Heavenly Father will help us, and we will continue to ask for His wisdom, His guidance. We seek to balance our responsibilities to our families, and again to our ministries. And we pray that He will help us to prioritize what matters most, love our families well, and serve our church faithfully. Grant us the strength and discernment to manage our time and responsibilities effectively. In Jesus' name.
So to give you a recap of the message that God gave to us this whole week, yabasa go back. Etifiasem, the sermon topic and say learning to balance family and ministry as men of God. No one say here. After you introduce you the child say balancing family and ministry, is a significant challenge here, and they men of God be go through. But fortunately for us, Scripture provides guidance on how to manage these responsibilities effectively. Yemma point ni bebre. Point number 1 I want to say, understanding your primary ministry, which is your family. Yemma wotiase 1 Timothy chapter 3 verse 4 to 5 and say, he must manage his own family. Why obia? He must manage his own family and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So one can say, what we require to be preaching children, obeda baby take care of unyame edie. Yehunu say family no am first ministry. Bible me etiase say. I was say to me manage ye fie ni yiye ema wo mo so timi ede wo mo akitaye de mayen ye hu say Yesu ono ankasa ne maame ete ne som na se eni nti no otai na chi afei point number 2 prioritizing time with family. I was say to me yi bredi si wo no mo no de we will spend it with our family. I was say hu say ye ma ne de ani hia wo mo etore bi kra no a I was say anu mo pie vacation bi ne anu mo kɔ ene saa ne o ma no scripture me etiase wo Ecclesiastes chapter 3 verse 1 say there is time for everything and a season for every activity under the heavens. And into balancing family and ministry, so require intentional time management. You will make it a priority to set aside quality time, spend it with your family. Send a we rebeti say, me kunu de, and yet they be sorry, odomi. Me papa de, and yet they be sorry, odomi. Into oye me papa, or say me software, san say oye papa su adwuma, no aye software so. Eso ejuma. Afei yesan be hu point number 3 ne say leading with love and compassion is also another prerequisite requirement ya. Onyankopon hwe animu say obi bia opeso ye na adwuma no ode be ye hu say so odo enifie a sa odo na enifie no will transcend to adwuma ye wa abonten. And it is say onyame ama ya tie ase say ye no dododo ye ho de a ene na free na kwa asofo yenso yebedo ye yere yebedo ye ma no nso so ye no wo mo men kodo wo church members nsene wo ma enkodo wo church members wa sorry ne nkonkodo no enchen wo yere so timi do mo mienu nyina. Point number 4 delegating responsibilities. Exodus 18 chapter 18 verse 17 to 18 etiase say Moses' father-in-law replied, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. You have to delegate people to supervise certain activities. I was say to me bi ema wo so so ye adwuma no ebi. Osofo eduru ba bi e wo say wo tena ase. Maybe no nya mako leader, maybe no preach, maybe mo leading paibo, maybe no mo nso so enye adwuma no ebi. Na adwuma no eso onko a wontumi nye. And it is a wo Jethro advice or the man Moses ya. Na your person kire ne say ono nko antumi nye adwuma no. And it all empower nkrofo bi ema wo so so ntumi take up adwuma any responsibilities no ebi. Point number 5 integrating family into ministry. I think so we jump here. Say ode wa o family no nso so eba be wura asori ni mu. Ma wo family no nso hunu say asori no onyame frɛ no a wa frɛ wa wo ye adwuma no enya wo nko a se ne ya na ebi no mokeka no oni nyame afrɛ onya no krɛ before wo yiri be bie wa no bɛka sɛ ɛyɛ wo ni nyame afrɛ wo no na adwuma a wasa wo ye wo fie no untumi nyɛɛyɛ na untumi ma wo mo nte ase sɛ ministry no ɔmo nso so ɛka ho bi sa wo yire o ma wabusuafo bɛte ase sɛ ministry no ɔmo ka ho bi a then they will begin to believe in your call. And into where Priscilla ni Aquila na ɔmo yɛ Peter ne nuanom Peter yɛ ya ma ɔmo ba bɛgye ne fra ne da ne so no etu mu ɛma ɔmo nso so eduru baabi no ɔmo bɛtai n'akyi
Medofo. Number 6, practicing self-care and rest. Eno de anopa ni de ma wo say. Eduru ba bia wo sa wo home. Eduru ba bia wo so apomuden wo hwe wo sofo routine check-up emfa ni agro. Emese me sofo eni nti me fa nsuo ne me boso mpa ya me ho beto me. Ope so kire se woni me nyansa che Nyankopon a odi nyansa ma obi ma onu nsu kokosua ade a ene ye friend doctor no. Woni me nyansa che se Nyankopon no. Se wote se oba bi ye wodwe after so abom mpa ya gu nsuo no so a wano mawie no. Ko na Onyankopon nyansa odi amankrofo mo ye doctor fo no. Omo nso so mfa nhwe wo na wo ho nto. Eduru ba bi age vacation home kakra. Adwuma no onko a wontumi nye. Si yetimi ye we enu mu nyina eno na betumi aboa yen na yetimi abalance ya busua ene adwuma no aye de ama Nyankopon no na baako anko ye duru anchen baako de yakan nyina mu no fa se wutirim se sabi ewura mu mu a ebia ne wo fie efie mu anso ebia ne wo wura mu agya Nyankopon oba Nyankopon no nkronkron Nyankopon Ghana Nyankopon Apostle Anim Nyankopon Apostle James Maakye On Ahenkan anopa yi ontina ne mu nkyirawo na onka wo ho ne yesua yi onhye yenden onma ya ahoden na yentumi mfanye na anuonyam enkomfama na dwuma ewo Yesu Kristo dene mu amen. Yadisia Nyankopon ya adom a agyoda we are believing God for yet another powerful word aye de bebrel sports up next obu wi aye besan aba na yede de aka nyina de abeto atwa so obowo ba ofori amanfo medin jo apomoko de obi bibia e kama na won so e nyame adom me so me hoye me so me hoye pa point na think say point boa yen enye bibia mu bet daily life mu you say opeke sa point we betimi boa manyo bia wa feel study we na normal de ma but opeke sa point ni betimi boa ma nyoma bi free wa kwan mu afi be pick point na benya so for so bo say na sana ade we na me feel say good class na ya ade so wa me so and into I think say point no ya na come up sure sometimes ya da me enjoy point ya na pese me bantem na me be tie point ni bi it's ya mo news room hon na me ye me stories na me sound so tie point ni e nti mba na sound so ba to say onwie ya na ye me de pa enti I think say ebeboa and I think for so yen so emba papa on me say sa o daily way Mr. Kwesinya Akon on ne wife oboko ni wife teacher there na so obetena se ama wetie we na wie before ansana obekwa awako nti ya na mu ye kama na Mr. Buni Forsen ono so sa ono so tie pa Buni Forsen o ma wo bom din nyina o mo nye asofo dabi tie e di akobo bra munya asofo ade baako ni se enra message ni me kan no ena message bi ya pie ekwan ya Nyankopon fa so de messages ne de mame ne sometimes me dwen hwan me say asembe ni ye kan no ano na message concerning asofo mpanimfo ene asofo nketoa ekwan yon be fa so omumienu no they will be each other's keeper and also your message nyame ya adom a next week ekono ye de beba nyame aso fie ho no ensem bibre wo ho ena osafo nsa no ho yade saa na omoka bat me de me ka kiro mo se nya no kre o yo osafo no pese osan ho yade obetumi asan ho yade ade ba kwa fa yen adwuma yi ho ene se ye kan krofo haw e de ma wo mo but yen haw no yentumi nka you be so pebe obi so enyo another opportunity be on so dey kai how ya we ho sam de kire se ye adwuma ya ye sei bra obetumi ya adwuma Christmas u ko fia ahwe amfa hwe nko enso so no makwa ya do ya kwa ye ne ma bibiri dia mankrofo sharp enso so wan hwe ya wo de unsa nanso adu unsa du ene de be ko fie ada wo de woni abusunya na mo yewe na o chemo o chen kokko o chen toma na o di piota ba fie ada woni abusunya da mu ana so enti sometimes you know enuma bi say no e na esie yen yes enti se Nyankopon ma obi akukuduro na otumi be ka na je say e ade a e ha dwen a wo se ye hwe na yesiesie
Inta so for ni be sa ko bi ka sere sa ko bi ke say was amo hobby yo events radio omo jing bi say radio for na tete Inta so for ni bebre no a omo kan crofo nsem de ma omo no bebre aware egu yes bebre aware egu wa consume wa manyame adwuma na o se so woye no a consume no ama onya time ma na yere asofo bebre no o yere no kra na de bia mi wawurade anim na ni onim so be wawurade anim akofa obi baba betena dan anim ye den e wo se wudi awurade anim mfi unkwa na nyina se o tena se na oni obi baba ni nyina aka se okay ye nyina ye kwa awurade anim dia fine but o ntimi ga so kwa awurade anim no akofa obi baba betena so ayi o dem na wontimi nya ne ho adwuma so fo bebre ntimi nya o mere ho adwuma o no photo o ntimi nwoso no no kra na me ka kire o no me jai so for maame fo no me jai ware wo be bise na ade na be jai wontimi nka ade ba ko pe ntimi nwoso no so fo ntimi nwoso no so fo ntimi nwoso e wo so fo ntimi pe 20 no ahwan bi jina so ati ase ba woso no ye ma asafo maame hunu se wo ya asafo maame asafo maame a member kunwe woso no ye na onu na ne jina asafo maame nja so fo de bi so fo spiritual e ka sen obi aka isu ntam say me sofo de one ware sofo because o san kra ko hiesia sa ayi asofo no oye me de man ko school wan ye asofo ba me de man ko school nyame adwuma na mpai bo no a uko hia sa afo na wawu uko hia sa afo na wawu but uko hia o mo ye swag o say asofo ni bo ye swag pa yes asofo swag no metimi abobo bebre no edin swag be hu se me yire dofo ya wuntie se ne ayi osofo efo nkansa ohwahwa na yire me yire dofo utie oba bi kwa na onware ya na akwan do we die osofo bi kwa na yire mpese on be nante abom osofo kwa so bi odi kan ja na yire onso so microphone mu ana wu preach o ba so yire nsa onso so eja ode ofie adia we better members nso ayi enti anima ni bi wo ho no mo a edi nkrofo bi nya omo edi omunya no mo ye nkrofo ya na omo ye nkyerɛkyerɛ no yeah enti no uhia akukuduro na ade aka te se yen adwuma ya tete hui uhia akukuduro na ade aka ai uhia akukuduro enra say me pa la ya ma se wo kan na eduru mo de say we ni efi asem tie nya den efi asem tie nya den say bi mu de o ma ya come as me bu on me efi asem be ti tim to say efi asem no me kan o so wadwa eni ntu be yi medi a nti me kwa we bo me ka kire wo tapi bo de obi am me ka kire wo na untimi nkonko che mo donkomi na o di Piota coffee how Piota nko bi na half bag Piota half bag see your life inti mpanifo betie mo fa eje nka ho oti habi ni yedi sa nkomo yi ododo ofu mon ya ne hadwen ya ne hadwen se eba ne se ya won se na obi a otifi oye adwuma ba bi a obi se na boso awi se me pani tie awi so tie awi se me so me boss tie ko dia batina on timi boso sai la se me dia sai nya atweme de Nyankopon amfa ammo me de edem de meka kire wo meka ne simple kra enti na otwe we no ye ne asofo ne be di nkomo okay ye ne asofo ne be di nkomo die enti ya na ebi ni mo wonda se abranti yo sofo ana the whole issue is me life nyina na me ne asofo ne nante ye asori fie na ma wa enti minim enema ekoso asori fie asofo ene sedia asori yankasankasa sitie no minim sedia tie nyina ba ena manya akwanya ne sa orthodox level no akonante ena pentecostal ena charismatics ya no mu nyina akonante nti no benya experience from eho nyina experience no ni nyame adom no ene ya ne ene o mo de kasa no
etu mi nyina ye ho aduro na Awurade Nyankopɔn ɔntene ne mu nkyerɛ ensu agugu awia no nso ayi ne ti anɔpa yi nka yegusu kasa ya nanka manager so dɔkono hyehye bi esi akyire hɔ a mu wia mofa enkonkonko ya ade a senka nye bad o ana ɔkyena yɛ kwasene o sɛ ɔkyena yɛ kwasene na sɛ biso ɔkyena yɛ kwasene ana yeje wutu woni so ɔkyena yɛ kwasene bebi aya we ne ye ka dɔkono asɛm na ne fia da so ɔkyena ne ye bɛkɔ da ne ansɔre sɔre bi mu a ɛkyena mbɔ de unim sɛ ɛkyena no bɛba wo sɛ mba uhunu nti ebi ɛkyena no kra na ebi ana ɛkyena kra Nyankopɔn no ɔsɛ wa ndi bibi akama ni amo ye no kra adɔso kra adodo nti obi amesen kwa ne ndɛ ye ka na asɛm bi anyame abrɛ nti nka yɛnwie no na manager come hot one na ayi ntinam o sɛ pakoshito komike some anopa say dem gaza nka kokula dabi koko time ne twam awɔ sɛ 7:24 ana tibia anopa yi mompe kuku mpoti asi kyire na adɔso dodo anti mompe de ehye ne ehye ni edo bibi ehye sanso mu odu enti manager ti a mo nganjere no o ti pa on light in the view na de me wusu nkonwa kyerɛ ayi mo komra enen kade in the view do on want you osini phone odum te bia o mo di kane a dabi enti de ka nyina enko dabi ebeko de opa kan bibi e busu se ho de ekɔ yeni kane a onte oni kane a do on dabi ba se o Facebook osini phone so na phone ze kane na de be charge say o Facebook nti mpanimfo na nkasa kora bete okay yeah mpanimfo na nkasa bete binim so ɔkyena say nkrofo be on ba be clap back ɔkyena but still na ɔkyena okwa be san so prepreche o ze okwa be san prepreche ɔkyena say ɔkyena ba bia me hye bia asɛm di ka metie metie asɛm di ka ɔkyena metie because I was oh here say adwuma de aduane na ede nipa bia so didi mempe onwe bone o mo se mo manager ni kane a ɛna auto message gu na afɛn na ka me ka bia man ba so tumi ato ba de ne na ne wasuma ye de ne person test ni say am pass watia na tie o ɔse me nka ne adum nti nya de a metie but the question is into your den no say nti what's we shada ne de wo no ne be say o tia do message ya by there e che say watie sa watie awie I say yi me ma me kwafuo mo de safo ade hye hanso me nkyerɛ o wate pa ti manager wo so enti manager te de onya chinkon ade ni nim se ne pese confirm se watie na on tie ɛno ɔno kasa di message aba sɛ manager te ɔse ne kane adum ɛnya de a ɔtie manager ɛnta wohia ɔsɛ woyɛ ɔsɛ ɔbɛyɛ deɛ mekaeɛ no ɔsɛ ɔbɛyɛ dɔkono no ɔsɛ ɔbɛyɛ anaa ebia me na mente borɔfo a menka borɔfo no kyerɛ ne ntie nkyerɛ mu ɔsɛ I will try dabi try deɛ adɛn na sɛ gidi nim I will do try there manager ɔsɛ I will try and do justice to that please matafro ho ya the guys all right they no you try them from only try no yempe na onfa I will do justice to that no nka ho nice simple oh dabi kan ye old brofo ni bi I will do it I'm coming with it now try there justice because I'm not here to be say me can justice is something different and you know I will do it no be anti say yes what that's all politicians ye nyina dan politicians ye ka brofo a na ye pentoku atu afa oh unya ye ya ka say me the condition to justice na say justice is out here o kwa hwe mo am pass na afa na wo brofo na ba I will do it do it there can you am brofo ka obi ati ase I will do it and all can enye ye nkwa na yetie nkrofo bebre etie wanfa ma ha ya be bia kyekyere aboa no the hard man dey bisa ne so can do it as obi amono na obi amono David man so famra bio se bo she I will bring them come okay I will do it there hebi abagasa bo she dey obi a she bio bo she wa ona se o kasa wonya na obi asa wa ona nka jesu omu yi edi kuro yi mu wonya she boy ha wa she ye bo no obi anko fie
politicians yi share bono mani so ye better na keke agye nche na mo bo ba so ko e yade na wo abehye mi bi ni we ni so wo say ye fie die nti yenka ne fie e de nya atwom no nti be bo be no ndu die na ye alande ne so bantem ti no bi o bi time ko tansa twen bia twen na ye na so yin so watan o ifada oh enra go di birthday gran ye hono hwe na mo ada weza enra na pa say nimre enimre so si nsuo to say nimre di nsuo ni ye nsuo to enti ne na de ache na o be ka say edum kan anti ye so a waya o si den waya fada peace fm fada yi dabi ahenkan wo fada bi wo ha oh now so ada na we za enim fada bi anti mi din di I would fada Dixon me fada nim so peace fm dabi no ye peace die ya ahenkan fada Dixon ahenkan fada ha ye obi oh ye obi paya come on paya paya mas na wo di na wo di say obe me you adi o bibia ni obe me you adi o ape oni paya owe win kwa paya we paya na je say ape na ba wetimi aka ne so sen sa akra dia kire ni dey u boy mo na ye obi wi a na se paya na agents are na otra homa o boss kika na adwen kire ni hwe paya father na anya hwe na so obi anim asa father so oba so nka jem so aya me kasa ma nti seven de my di mi tie bi anya hwe o da pa hwe o de kwasa sa no me ndo aka jem se ni paya ben kan father o kan father dia wo pagya ni mu bet onye father adwuma no ana o se ni mre so no nsuto na mo so mo kan sama no pe yo ese ade ache dia anya hwe me gidi so ordinate ma ko bo manager dia na no na no ma ye ni preko aha ma ye collabo dabi me fa pa obe ya onya ne de me go kan fa pa de fa go kan manager de no manager de o se obeye oh pa ya me dem nim so anya hwe oh ba se pa ya o se obe kai a na no a odi ye kama ye nyina ye kokko di boa no na ye nice refi pa ya ono na account mu oh a de eje refi o me kai odi ene ma hu ene bia no wa ma ntia nkasa da oh ya da to pono pa na pa ya mutuo ni na kenkan ho pa ya pa ya yo come on pa ya yo wo fi ha oh so a otutu no wana pai ono ade abi de minim mom ba so ono ade tu from sa ana makwa crash o bi ho ana ono so until that was some of light o se nim so nti pa ya o tie we yo until o de bi o tie fun we ye nko crash o ba bi o tie pa on trom run result o ntimi nye o onyo betimi aye no won se gym de o kan man ka so ntimi nye o but pa ya de o de no me de no ma conclude o ntimi nye ana se no ano no ara akwaro o buto mara no ne on chere bibia se pa ya on chere bibia wo no on chere wa se rin chere se on chere se mi de na me kan yi na me ga se on ntimi nye ma me se me tumi on ntimi nye o de ndra na wo da enti ka bibi chere na me sorry so o tie wo sports for a man happy belated day no ano no birthday abibia ne ho de yen say more time na wudi wo wa no de de a wo kan obi de wudi de na ye da bi say ntina ma obi anti me de na Saturday won ntima ma obi anti but ontimi nye nti wa so ni enti be sia mu show ei munya motre o ha do esenchire ni si sisi esenchire ni si enya pa ya ho no ma o efri no oja sa efi wan ya Benjamin Champon Benjamin payment received from Benjamin Champon Benjamin Champon ni o manager so mo kami ji de nu mo ya mo phone so sisi a dabi we bright a champion mo ya mo phone so we Benjamin a champion Benjamin omo sini mu de che bright no youth organizer aseni across so man so ono so se me twen mo nyame yadom a o che no de ni mu odin runi de betumi sa runi de ni mu odin e chena ya ne na wa aseni
won say won punyam de kasa no e je o se yehwe mu bobra o ai one more bra wo fa go bianti won say me kasa Rooney u turu for to show nim say ya we ya no ma manager payment receive na aba no e o say nchechire mu ba o we ya me dia na say dey o say dey message ni fin for. Oh, okay. What's this sports and morning show? Okay. Manager. I said 2000. They all care about me. There be manager now. So called the farm mo ha no mo. 2000. Baby, or their friend. Say asem na obepem keke o. Ti mane. Why you ni na? Why ade? Say wa my answer the crowd na madokun na su. Wa madokun na su. 2000. Manager why ade? Manager why ade? Manager nyame nhyira o. Manager nyame nhyira o. Manager nyame nhyira o. Ene na de bia ye ba wo se ye wo so. Manager nyame nhyira. Ye betena ha din sa no e ha dwen. Pa wo se de ne ba. Ye betena ha din wo de anya hwe wo be wu am yesi o. Manager nyame nhyira. Yes he spoke inside. Manager nyame nhyira o. Say Rooney nyame be hyira o. Say Rooney. Okay, o se Sintim aka Say Rooney. I'll be waiting for you guys tomorrow. Youth organizers sending across Oman so. NPP. Some kind of more bam. Not buying also. Me say Rooney me nimu no. Obeke kan ho chi na. Oh, what nya botra. Wonya edi message ya bai. Ode teni. Obia ba ya fine. Say ya ba ma no na ye. Obia ba ya fine chi na. Okay. Na nya ba go no. Ba go no ya kan ga da no ai. Say bia on tea. What? Father ti obey. Fire. Oh, no. Oh, pa mo bi friend. No father papa bia. Me so the mo bi so a. Mo bi friend no. No man nya we say. Yeah. Yeah, the echo. What better want me nya bibia nti what you but what you sa. What you nya bibia. As we ni know. What no what you think so nti. What? Oh, fine. Na ya ba no pa bia na wo so ye ho sa na ye di ase ne. Ene general manager. Na say oh edwuma ye. Enti mo so mo ba mo nkeka mo ho. Me o chance me twa asem di kan ye besi ho nso. Nti okay. My entia. Okay. My entia Mr. Rooney so. Mr. Rooney chine no. E mo passport so. Mr. Rooney so. E be ye hu bi papa. Youth organizer. Na ono no so wo twen ye wo china no. Na o china no ye Nyankopon be se ye nyina akọ na ama e. Ene no o twen ye china ne ye nya de ni ya ba ho no mo china no. So oti ono ye garman yo. Enti eni onye garman ni tentem ye mpeka satentin bia. Wo de ye nto ase be wie program no akeka no. Ni se me gini di mi. Na enu na me ehunu sampa. We di kan tusun sa. Na enu ye ne de. So ho. O di tusun sa asi 2% na mo ba ba ensenkyere. You see, I would do one can get me train much in a bia na a ban in continue the train. You better. Oh, it's also too soon, sir. New some power train. And to I say, baby, you be sports idiot. Mimi would you say about Tinka? Town. I don't know, guy. But I don't pay a benya doctor be or have baby on. Docono. Ababu Gruma. Yes. Medium crop fire one more tear some say e mo miamfa e show ni nyese ye ne ana say na some was say no won mo kasa wo mire o so hu tie ni o say e den na aba bi wo de me di hu komachem sisi a ze be sen na me sen ni ana ko bi ke tie chiro wa late o de ni openie se ma ye bia me na fa mire bi o bo tringo za enti di opero no ma wuli di mi be produce no de ya na be produce so hu mi anye sika dwuma voice ya ba voice ya ba ya de ya na ko ye sika dwuma so be jam kon so sa e fiti bo ai ketokrago de o to ado voice ye ne o mo fa hwe ma kwaje nim ene ye nkwaje ho adwuma won so voice aba o say the voice so abegina ho be bo voice so no produce opedo ma bo voice ye nkwaje ho adwuma wa ha ne mo a so hu asem wa bi sam wa ha ne asem emu ode enche ye bete ho asem wa ha eti mo se dokun ye benya bi ato we he ye be koda odan de benya bi ato
Then no be sika no krasa. o da bi ensa si a wo boy dey be still na Ti enya dokron hot one e yi a wa wa no dey yin bi ababo de didie dim aboabo omo ye so si enya ayi nkran dokron wa ababo krum ha anopa na nimre granya bi na anopa o de bi enimre onya bi o enimre do benya bi onya ba te santem enimre nim joint ise bi a ko adote onum enimre do nim joint mi ensa bi benya bi ba ababo ran kasa na de okay ababo de sa asore de no store de ye menya advert ye bi mo ye joint mi ensa bo adma ye benya bi kan go o ne papa no de ma me de guy da bi anopa de nya bi wa bo ta anopa de oh mo ye sure da bi anopa de onya bi anopa ntumi nya opani mi ye nyina wa na me twen wo ya twen obi so me ye yi a me twetwen so nyina wa na me twen wo network ni nye ebe ye enye sen yi die ye afa haba ebe ye etu die mo nye ebe duru a ebe ka ho ase network ni nye ntia eno my projection eno ye hwan ya o se 100% ke to mu wie eno de pese hu se hwan de no fada de ebe yi o de bi fada de ni nya ye o de hot man na pese o ya no so wan we bi ye mama me na pese cause when you say we na me kan de ono but mani hunu ye dodo a ye wo studio ha sisi ya mani hunu ye dodo ye studio anu ye wa hayi ye 5 ye 5 adwempa kan yi morning show team ne ho ena ye se ye tirim kura se news for no a on be newspapers ni nyina so kan that is also sports and news and we dey near hwan sports and morning show into obi a no obi appear show yi su bi aka ho bi okay sa na tie okay enti no nje se be se kwa be samba bim esa wo ka team ne ho da me kwa be samba ma be ya de foforo o ewo show yi na massage foforo say we sports ti kwa adwempa ji news ji morning show me ba no be ya de foforo so na massage o enti kan ye pe numbers no oti 6 plus 3 9 yeah 9 that be 8 ebe 8 say newspaper review ba ko na ba sa adwempa wa ha njo no adwempa no wa ha o no timi nka se o news sa o me ti news abeti yi any ye 6 pe nti ye 6 and 7 7 da bi o yi bi free ba ko be ka adwempa amaba morning show ye 3 sports ye 3 6 Billy she inside o Billy na o ye juma we na won tese ya ka say morning show team ya bubu ye bubu din na o ka ho enti Billy nso ka ho who that's why you do fanche enti 6 7 ba go be news room aba be kan adwen ho na 7 Billy ka ho a 8 8 and so dia nkan so ka ho odi an sa so bondi odi an kan so ka ho but ye beto dokun so no so na no me se omo so sa kan bi no so wa ha na wonya bi sa omo ji ya na awe omo na omo wa ha omo na godi fufu into ono so wa ha dia nko bedi bi betuni ha wa ha nko bedi bi nti omo wa ha no mbinya bi adi sa na dia meduru ye ne ya che ne sunsun mu yo ebeba be wayi ba ko na film de ba ko na kan de minim se ono de sa vim de ene ye twen no na sa ye champion ne de ono de no ene ye wa twen yem ye de ye ensem trofo ye kan sem min koti a ye fro for that Dixon e wa Ahenkan FM etu de wudi mabinya mo na mo mfa ba ko mienu bi ntwetwetwa mu eduru bra nkwaje ensem ne ba ne ba bia maduru bia mbetwa so because no ya na emu odin etu de mo nkomanim ye wa twen yem yebeko yemfa asida Emma Jubilee Hospital omaso hiasen ama dan nyina no ye de agudie mu nsem no eba ebejao
na de bia ka che say wo honum na nyama nkoyi obodwini mu wa otinka say wo yade a kona kopiem Jubilee Hospital your outpatient service on 24/7 year adwuma oba eneya na wasan akọ eneya inpatient service no enso aba ebo adwuma de ma ebia oba no opeso beda ho na doctors na nurse fo ejina so ehwewa sa kunya no enso aba ede amount afi laboratory no enso ho ene lab bia bi ebe bi kama de amount Jubilee Hospital afi pharmacy ho no medra o patano ede asa ho ya de nyina no Jubilee Hospital enso de biaba antinental care na aba de ma apemfo no ebia wonya ha bi edefa ayinsene ho a yese bre na afi yehwe nso ano one time emfa ma postnatal care no enso aba ene awofo na ma wo wie na monkola no omu enyin yie no mbaje nchekere ma mogba no onso onyi engineer brand theater no ho ede ma mpese mu ye surgeries anase operation no afi maternity no enso aba de ma apemfo ye de ultrasound ene electrocardiogram machine no enso aba we no eko de ma apemfo we eko ede ama modun so miare we eko de mama monya prostate na mombre na afie ntwa scan kama emfa emamo kanso ni tine enso ho bibi kire wadwen so yare bi etete usuro fere so bedi nkomo enso ede akire unua mesero fa beden kanso ni tine afo monhwe en cancel kama na sa ho no so no emfiru so ntempa so wani ina wo hwa dia unhu a yo iconic ho no man fide ahyemu ma woni yaye nyan behwe enso asai to ase one time media amount afi dental clinic enso aba osen ina nei aye kaka osen ina aye cholesterol opese utu opese wo hye opese polish osen a kopie mu ewo ye Jubilee Hospital diabetes any hypertension for no so fe no pa bia no nchekere enso ewo ho no edemamo canteen wo ho nti se bebia wo bia na opede na pumudiwom atodi de ni nyina no ye Jubilee Hospital ye canteen se oba na insurance ebi ekitawa tumuda ye beji na yahwe uyi odan ababo road ya so amantra bridge ne so honum ene yewo 0244575799 0244575799 ana 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkombo Maole Fruitus Ventures enso sebra ene oye contractor construction na oye anase ne no o tu efoma gudie yesebra se open machines enso de djuma na obepiem yakache bema bi no high na bibia nso akoye de ma ebia o de excavators na pesa o high bulldozers anase loaders na pesa o high e construction anase ne o de mine na obepiem o yakache bema bi no high machines no ahodin ginam anu de bo djuma entempa so na wawie na bepiem high no so no ne bo no moderate enso e de ma anu tin ba bibia wo bia no to saba frɛ na afie for machine no ensi low bed so embeja wo bibia edwuma no wo no na bibia so enko kama emfa ema anya no kwa ebia enkunya canopies anase mattress na opese wo high edie eye opese wo high edie party anase ne apunsie bia Maole Fruitus Ventures esebra enkunya canopies ede mattress no odigukam ekoja free a onju bibia eno ntini bre na afo ni embedi ensawoso utwa ti akwanya achimso abe anase achimwanchi obehu yen ho upenchire ma simidie anasense mbisa bia frɛ Mr. Mauli 054 1470857 054 ana 020 0787889 020 0787889 na one aye Maole Fruitus Ventures enso edi enkomo na bibia kokama edi amount TV na pesa auto anaso den decoder open multi TV open DSTV open Star Times Canal Plus anase AG Plus combo ni bi na pesa auto use dia kopiem of Festus akache na fe yemboa akache pe na obabunya satellite na fe terrestrial decoders a eni da on ma ye be san abodwuma mretenten edi amount enye decoders nkwane tonton ye TV brand biabi ebi ho afenchis biabi ubonya bi ato ye Festus Enterprise TV one mount ebi honum decoder stance ebi aba remote controller TV dia na afi decoder dia no ne nyina na ebi available enso ye Festus Enterprise ebi also dia na AC opesa de board dem opesa de board office opesa de board ene wasori a obepiem Festus Enterprise mo bi no ato na bibia ko kama edi ama o satellite na afi wo AC no one fan bedan odi komo obi waye edi ama AC ni embo bio satellite ni enyi bio yesi ba fort ne bra ye behwe sisi fort ne edi ama wa so how no unsan enhia ne bio yeni old chumasi sport no na ebo enhwenim na nsen de ye fen Nanes Palace esanso eben shell free station no ewo eye achim odan number ni enie one Mr. Festus ending komo 0244
515-849 0244-515-849 and 0269-305-785 0269-305-785 na one Mr. Festus enso edi enkomo Ramen Barbering Saloon enso sebra ene opese UT na bibia akokama de ma ode a bepiem ya kache evise nansen de honum ena obia eko radio fo eko asofo eko adwumayefo nyina obibia enso eko Ramen Barbering Saloon honum na obia enso eyi ni tin kora ne mpanifo nyina enso eko Ramen Barbering Saloon eko yo muti enu ntino kupie me na futi ni ntwa na kama emfa ema wa bra ho bia emba chire bi achimodan Roman Junction yenim teams efie no ebe ho pa sansa kupie mu ewa aboabo hanuma na se bompa Junction aso ye ne fitting shop no na ebo enhwenim home service no eye adwuma ye tin frɛ number 055-271-6777 055-271-6777 na one eye Ramen Barbering Saloon enso edi enkomo ochina eye D-Day no eye ade a yenhia enso ewo eye asene NYC pub achima sene NYC pub Ewisa road no so honum na ochina Ahenkan FM yede nyoma nyina kwakogu na fe the UEFA Champions League final no yede live commentary no enso efi honum edi aba 5 p.m. sharp na fe ahyase na side attraction nyina enso nei etumi ahyase ewo eye achim asene eye Madrid omne Dortmund edi ebo ni game ni de eba so Wembley Sports Stadium UK and as England na Jumadi en Ebaso nanso Ahenkan FM ye ne commentators na fe ye mount Jan screen ewo eye achim asene NYC pub enim hon Mawisa road no so na fe live commentary fro interactions fro na obia enso che na dwen na bibia nso akoyi e de amount eno ntine bre na fe ochina yan hwimbom na bibia nso enko kama emfa ema na echina no enye commentary nko a na eba so echina yade a na se converse anase we no enso papa we kra kofi e friend say we no eye there be enye fans we no if anything Air Force night echina Air Force night ewo eye achim asane NYC pub enutino Champions League ni efro no na fe Air Force no emfa one odi bia o de fabra timoli ne o fi no betim de aba ni nyina na ebeji atum enya Air Force crown pa still na ebeji atum say Air Force intibre na fe eye ye hwimbu no bibia so enko kama enfamente o chena de festival na ekwakodi ewo eye achim asane Yenchen Sarase na perform shase every Ghana Premier League no enso so e nya kopon e adoma na se games no e shase ato folk e tena fi on Nations FC e bo nyame e adoma e de tena Bechem United e bo Biena Lagos Cities e tena fi on Bofa Kwata no enso e bo ni Sunday Kumasi Asante Roko e tena fi any Great Olympics e de aboni Bekum Chelsea enso e bo Active Dreams FC e tena fi any Carolina United e de aboni Media e tena fi any Hearts of Lions enso e de aboni Strateman etnafi any Akala na fi Samates enso etnafi bi any Go Stars e de aboni away game Saudi na atwewe ye match day 32 e Ghana Premier League ni mo no etodwa na yegusu ejina Ghana Premier League ni mo no ene yade a one game enso e baso ewo eye Accra Sports Stadium e boboko a wondi e de Accra to folk omo etnase na womo any Nations FC e de aboni na ahwe bebi a boboko e na to folk e da table no so a omo da 14th with 38 points akade no mawuram 2 points per na da omni Great Olympics intem na fa mawuram relegation zone no emu na boboko fa Nations FC aso etoso 9 or 48 points enum na brands manager edema eye boboko a ye fa Nations FC Kennedy Boache ansa o se bebi a to folk ejina omugina bula na no omugina amrana no akaso bi di satia be piom na fa relegation zone no omatom enu ntin agenda na se no be piem o enkran no ene se omdom satia e be pia to folk na fa omanya tobula ni mu na relegation no ha to folk enyako o da me adu timi de du enka we dey boko camp the party no pay there ye bobo I won say ye din ko public relegation and anyway sharp ye pure match boko o say football has a fish and I was over across so team kesi nti ye had the history of Ghana football now ya so Nations FC once upon a time Nations FC and then they across folk relegation. That's how back of central Ghana football. Anyway, there, I'm making game here.
enti anwumre de atofo omu be die mia papa eno enti ne wei enkomo a na se branch manager Edema Nations FC ede atudwa ede mu nkomo no ede ja Nations FC league no omo paji na hatofo komu yomo bo bechem na fema sanso abo Great Olympics enso ede janemu enti atofo games ede omanim no enya ade a na se edwo kra eno enti nya etie enso eno no Access Bank Division 1 league no match day 29 ya ade a ehase ene Accra Athletic omni Okwawu United na ebo ochena ebetwa so Kofrodua Sempefi ene Akache All Stars bebo na Fenania FC ene eye Kings Palace enso ede awintam so Sunday Ho United ene Susbribi ade bebo ni na God ene Home Stars Vision FC ene Ankuti United na fe Atimodan Kotoku Royals no Kotoku Royals atena fe na omne eye Dreams anase we ni eye Atram Divisa enso ede aboni Still Believe Monday ene Golden Kicks na bebo yebo we wia na ka last round of games na Division 1 league no ede abani we ni Enremo Ajimabadu enso so former player Mother Blasters of Ghana way and wakasa kra so da for branch FN 100 day ayu enso ehon kakra na da ni Enremo a nesa na no da and head coach to ado ni place no enso edeba yehwemo na se captain enso ni mu bi na no ana se Emmanuel Ajimabadu yabo pino ene ne din komo busa no so hwa branch FN no e de day ayu coach FN to ado ni dia one fan Blasters no a sen ene esite Ebra Andre Diana, coach no was very frank, say Okwaniho, Emma, or Nenu Kudin Komo, and Komodi no. He wasn't that happy about Komodi no, but he will not share the information to the public. Okay, I call it two things. And Komodi no Mukodi no, and Kwani say, or say in the second coming, he doesn't need him, and now say, this game here, the boy, he doesn't need him. They say, what they in your suspense, and I use the idea in the call. And I bet the normal norm, maybe acquire a person you play to film. I'm from this year. Now, but to me, as a good friend, I am near Padia and Canada minus. But or you're different, or in a family, or not generate money. You have done a human job. I want him to live like a hero. I don't want him to live like that kind of unbalanced mind. No, he's a very nice person. He needs to be treated very nice and live in good faith. But for me, which I don't decide for him. Like I say, brother, what you have done: 120 games, 24 matches, 7 or 8 Africa Cup of Nations, 3 World Cups, and the 20 World Cup. Me teacher man. We former Blasters player Branch Emmanuel Ajimabadu on face was already the enemy and young class. They are legends no and so the free Blasters of Ghana so Bekaya. Nese a Branch Feno Aya Samwaja or Kosea, Stephen appears with Jane Musea and our Kwabedu Branch Fend they are using to the Kauno Kwandia, Nanke place no Saya, you treat him ye. And you know, because for the past 2 or 3 years, and I say 1 year. So if you commentary no around there, and say now every time we will be expecting something like this. So we expecting this and how did the communication goes? I am say when your legends born and now more how they live in a national team. It do hard and everything the Samoa no quite example kakra. For your Juma, they feel say I can't kakra then there's this kind of pressure from somewhere setting flies or however the nation I said it was the farmer legend for Nigeria. Now the legends for who say there is time for everything. Time to draw. Why also be fast riding everything. We commander se former Blasters player Branch for Emmanuel Ajimabadu and so Ediajaye. Na Emmanuel Ajimabadu ono former Blasters player no sa enso na Charles Banye Sampo until do na furniture still ono so former Blasters player ono so Nsema Ajimabadu kind the same thing na ono so come for Branch for Andre Rami Morgan dede ayu ho also no there on Chelsea na kese squad ye dey bo Mali any send off can public no ye senka captain na din ade dede ayu enso edin kan squad no or see ebe wie league season of France no or hwa brand any form any goals or boguma obi any Black Stars or she goals than a brand here ye fen dede ayu nti no say ban say form pound here na kese brand here you din enso kan squad no na ye ade say ye respect ye legends and as a captains omo captain Black Stars no e say mom massive respect na bibia so ekoye also no nim say otoado bibia wa ye adwon Germany no na ko kitabrofo adwen enso sa aye abrante efende da you we na fi squad no won se papa no o bibini eno nti nadwen bibifu adwen otoado anya fair to the day you say form and I dey free your national teams players there the day you deserve it was I a captain the am yane eye onimu anye o ba me mom to me there sa squad we dey damam no enye fair o mo show respect am the day you dey ti America say we say the day na me fi say na adwen
so when we Mr. Bakupe Chastela de when we be completing and then fan ya kan enche da foforo na o say nye papa kra Your players who are part of national team cry. Players who are money Gisa Muka. So I say, and my men take a ledge I made two players who says the day a part of Blast and Woma, and some I met it no. Says the day can one a Moma and a boy. We play now cast as a movie. What is the wrong? Also, time to say I never catch young fair to our captains. Young Croc Romus on baby, Bema baby, remaining in a young Musaniama we are a bad day because Kisha heard away. Players in the crane himself. I was sorry. But still, sorry, what is a more friend here? And then by do baby, I got a ball routine. Yes. We Charles Barnier Sampon Taylor, them combo, and what you know. Will be a yacht nasi. It's my ba. Someone named Pablo driver now, my friend Pablo no. Munim no. Be a munim ba munim say. Ni diyan kasan de Isaac Affol ono so say dokunu sika na manager de bae no ono so de bi aka ho okay Pablo what you dem wadi abudin no enti driver Pablo your friend Isaac Affol ni diyan kasan no but or the Pablo utie nsisi ye munka bibi nkyere no Pablo yamin shirao yeah Pablo nyamin shirao Pablo nyamin kosu nshirao Pablo nyamin kosu nshirao okay eno no bibi ene akire bi echina o kasi ani wi ana Pablo na de aka na to aso Pablo nyamin shira bebre min shira bebre bi se obi account ya kana sem ye ntene nka obi message ya woti odi abani ose onim se radio window no abie and nti obo ba hyede keka na dwen de akire empanimfo no na aya empanimfo no se o omubu afu yeyi wadi na okoba bi opeso but oboa o opeko keka na dwen wo wiase nyina ahenka ho na no subagulu achew we never close it down bay David Mumpo wana bi edizan ana ye bi radio window no right ba ma for so to be kensa mo also radio window na bie na MC ye pese ye ko we are somebody ya enti ni ahye da o sera sempanimfu abufuo na ya maka so okay any gina no so okay enti ko dabi we mpo de na so go bia se o ba ha no ma nya de we na be sako we de o kan plan for e bo aboso mo enti enye ne sa ne te dabi ye rodi ankan o tete yen ne edenfo en wo se wo de asem we ha wo show mu so enti ono no ti ase dada o ti game na se enti enye se bia pe ba bia kontina ye se so o kasa me sama ne jati ase nti wa ye de so why ni die yi ye ni wa temba te be kan no kre na kire ya hanum de ya nkan se hanum ya na different kakra say won say baby anka utumi sorry anka ya wi ke be query you ka sorry ya na query enti enye se bia pe ba mi pese na se mi pese me kwa enye kwan ya wo se me fa enye ni sa aha ne de se ye wa ha Pablo ti Pablo won say no mu ye Pablo message no nkwaje o e bia ka be say 20 san ka ho so ati ase ki Pablo ya munye ni say ya ni a odi message ni ba ne kan say onye ni ehia ni odi sa message ne brofo no so wa twere o radio room de I'm say ne hu hia pa na Pablo ne hu hia na Pablo aye no so radio window ni say wa ye ne hu hia na pa radio window ni bia window ni kwa bia di pa no window ni bia wa ga o fa on sa wo do na kra na kweta eti de hu hia na ga sa na Pablo aye no Pablo ye da se eti mo po ama mo nko na yentimi mpe dokono no gina sibre na mo kire mba bi nya nice one dokono no dokono de ene utisu ya ji se osuma won to be ba no enya se oye wadun so be wi asa ba se asene so so ya no mo nice dokono fante dokono mi se fante gan kinke ye ana mo nhyɛ dan sport ga komi da bi min ta anko asana no panti nhyɛ dan is a Pablo mara be asene de obetumi enya wo ana gise odan na ne yekɔ
Hona confirmed. Hona me. And you quite damn. What did you say? Or the quiet Benjamin. Na Babon in your son there. Me to Bass in which me and young. I send them. I send it the with me. Baba okay. I'm down what you to be added doing. Any audio mama in fancy. Now I am poor being so man. You know about them so behind and beyond the fee. Be a no be any idea. And yet, all must say, are you boy? My why not young yet? Not your home. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. What's up, Slay Nation? Sister Fear. Come on. Good. Yeah, baby. Hey. Am I no more? Am I no some more? Hey, Jim. Yes, him. Say me point you man, say me nyame club ba kuwa na baby e wa mami o. Kakra be shame ho, de me di be twa me no mu de me ma no mpare mi o. Obi frame me nam for mami. Yanko says wo blumba, say ria yakodi anajo wache. Okay, young faster and confirm the sports team Joshua Kwabena Janim Kofi Ejiri Ben Mauli Sam 8 minutes after 8 a.m. matching and only Jumediano Edin of Fremi Obuoba Ofuri Amanfo. And if you're done it here, yeah, now will be a devil. Now, if you're done, Casacra, into be a baffle. If you're done into be a baffle, you'll be happy be our on Friday. Hold up concert trading. Also, in country say Friday way. Beya would die. Media would be piano. Woman on Beshe no matter to new Madia come on.
ɛno nti yɛba no te sɛ club Guinness products ne nyinaa wɔn ɛtontɔn sɛ wopɛ no duduo mu anaasɛ baako wokɔ a wo nsa bɛtumi aka wholesale ɛna retailing no wokɔ a wo nsa bɛtumi aka bi afei yɛba no soft drinks ɛna alcoholic beverages nso a ɔwɔ ne nyinaa bi ɔmo na ɔmo distribute kasapreko product bi te sɛ alomo K20 Black Rock Tony Wine Dry Gin ɛne ne akaka ho a woni mu nyinaa yɛba no ɛyɛ nsuo nso deɛ a product ne dɔso Bella Kwa ɔwɔ Vortic Specialized Vena ɛna afei deɛ akaka ho mepatwɔ nneɛma a mebobɔ so yi nyinaa ɔtɔn ne boɔ no fofofo sɛ wholesale price ne pɛpɛɛpɛ ne nti yɛ a na wakɔ hɔ akyemma nso ɔbɛn ɛyɛ sawmills no saa nso so na wakɔ across so crossing ɔne otolege information center ne di anim hwɛ ɛwɔ ɛyɛ polo bicycle repairer akyire hɔ a yɛmfrɛ old up kwansa ɛnsa na yɛpɛ nsuo na yɛpɛ yawo pɛ bi a sɛ yie na aba fie abɛdintoɔ dwumadi a atwe dɔm aba na ɛwɔ sɛ wosom wɔ no mepakyɛw bebree a na wafrɛ old up kwansa trading ɛwɔ 0549 530462 0549 530462 0534 708142 0534 708142 yɛn frɛ saa number no na old up kwansa trading ɔnyɛ yɛn so Odachi nti obra kwantu afuchi na adesua aye de bobra ya de be ma o Mommy, you're simming cotton as in chain. Girls, yeah, why you there? Boys, I don't know me, I'm more behind. So before we do that, we got to switch to the brighter side of life and celebrate people having their birthdays today. Mami Fawin Shasia, a brother from another country. King Prince Kessely. King Prince Kessely. Me no can say our Liberia and what the message you are sending or catch them say mean wish no. And you have to do that in English. So a glorious happy birthday going out to you, King Prince Kessely, all the way from Liberia. It's your birthday today. I doubt this age. Live to be 93.3 and beyond. And of course, do have a good one in Liberia. Emmanuel Apia, is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Emmanuel Apia. When he Eddie Chewa chapter 1, chapter 2, chapter 3. That time and also was saying 6 years was saying Emmanuel Apia. Afe Joe Archery, aka the writer Talia. Tiadia Owa Buruchi Memu. And there with a happy birthday. Teresa Udru. Birthday number 26 today. Have a blast. Emmanuel Asante. It's your birthday. Mami Ama Asankoma. Hey, Udin die. Asankoma. PSCA Kwesi Amwakon. Mensa Asari Julius. Prince Hina. And then Munina Mawada. Happy birthday. And confirm Munina. About your Dutch in Tisa and Medican catch on your brack into your foot in a woman, a brasso. A brother call into yen sebre, my young cost straight up. Na yem find my way. I don't pay you bro for say the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Na chere say enya dia woni obi a esi akan e wa abrabo yi mu. Wo da chinti onipa e wo se obon ho modern say
obeye kese obeye ye obeye better than ɛwɔ sɛ ɛyɛ sɛdeɛ na woteɛ ɛnra enti sɛ ɛnra mfomso obi na woyɛ ya ɛnɛ ka kyerɛ wo ho sɛ usua biribi afi mu na wayi wo ho de afiri saa mfomso no emu ne na wonam mu ana nkɔ yie ɛnra no ɛnɛ ɛwɔ sɛ wotumi ɛhwɛ sɛ wobɛkeka ɛnneɔma bom na waka kyerɛ wo sɛ I want to be better than I were or I was yesterday woka saa de kyerɛ wo ho a onyankopɔn bɛboa wo ama nyawo yɛ bia no atumi awie mu edie anɔpɛ wo da akyi medical ka kyerɛ sɛ brɛ ne kɔ ne nti yɛnya adeɛ a yɛbɛkasa bebree Ghana adishie aboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM yɛde dɛ wobɔ nkrata mobɔ soɔ nso de to adwumadi ani so de ama wo fie ha sima dunum na abɔ apa no pa no wɔtwe ho makye ɛno ne dwumadi ani din ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo nɔkorɛ kyia me ɛda so te akonya kɛseɛ mu yɛnyɛ nya atwomni anyways mame fa wei mfamfam quick one yɛya ne nteɛ sɛ obi kaa yera na wei ne yɛ Toyota den Vet ɛyɛ private wadawroma munim sɛ ahenkan ha de bibi ne ni ɛka ntempa so modom boa yɛn sɛ yade ayera ne yɛhunu ne ntentem ɛno nti Toyota Vet saa na ɔmo ɛka color no ɛyɛ wine color na ɔkyerɛ sɛ baabi a wɔde si yɛ ansa na ɛyera no ɛha adwen kakra paa ɔse bompaye ɛyɛ nanahema ne residence hɔ no mu a bompaye nanahema no ne fie n'akyi hɔ ɛna ɔpake car no ɛde esiye car no number ɛyɛ GT 4374-10 GT 4374-10 car no number ɛno no ɛne nti ɔse sɛ nyame yɛ wadom na hunuma yɛn a ɛyɛ na wa report to the ama police station bi anaasɛ wobɛfrɛ 0546 445528 0546 445528 yɛmfrɛ saa number yi na mommoa yɛ na yɛhunu car no ɔsɛ baabi ɔde si yɛ bɔmpaeɛ na nahema fie no akyi hɔ nom a ɛna na car no ɛsi a obi aba bɛfa Toyota Vet ɛyɛ private ɛyɛ sɛ wɔnyɛ taxi ɛyɛ dɛ mofa taxi na mofa private ɛka sɛn ɛti madaro ma mommoa yɛ na yɛntumi nhunu car no posifo ɛwɔ asene across man so kwan ne so ɛna afei posifo ɛwɔ ɔfo ase ayiribi posifo a mowɔ akye ase so aduro posifo a mowɔ ɔdan ha ɛna afei yɛn ankasa nso so madaro ma so wani twa Toyota Vet yi so ɛyɛ private car na nahema afie n'akyi hɔ no ma ɔsɛ yɛ wine ɛna obi aba bɛfa 0546 445528 mommoa yɛn na yɛnsa entumi enka yɛrim sɛ moyɛ ade mobɛboa yɛn ne yɛnsa nso so atumi aka ne kama paa alright anuanom atena ase wɔ fie ha ɛno nti yɛbɛkɔ m hɔ no afei da wobɔ nkrataa mobɔsoɔ no nso wadaroma yɛde ama wo afie apɔ mmɔkɔ deɛ nyame adɔ me nso me ho yɛ paa alright ɔpani na ɔbɛsan aba bio mu anaasɛ ɔbɛsan aba bio mu okay ɛne na wo fa hyɛ aseɛ ma yɛyi ɔbaa no aba bɛtoa so anapa no wɔtwe abapa ho sema edu wɔtwe yɛde da wobɔ nkrataa mobɔsoɔ ɛna ɛbɛsom wei mede the Ghanaian Times da wobɔ krataa no ɛna ɛhyɛ aseɛ majority foɔ ɛne wɔnom ɛde ato minority foɔ so sɛ aka hɔ dodo bibia aban bɛyɛ de bɛboa ma economy na gyina ne naso no na wo ma atwe ho ɛno nti hwɛ yie papa tie ka sɛ majority foɔ leader na da ha yi wakeka bi pa de akyerɛ minority foɔ no a ɛho asɛm ɛda ha no mo na ɛnkyɛn no nso ɛna yɛse Ghana ɛnkyɛ bia 5G ɛho nsɛnkaye
ye de be ma ye die mu odin pa ti 5G ho ensem communications minister Maame Esla Usu Akuful ono ena nimfoni da hanmu a wo chirechire mu eka ensem na Dr. Alhaji Mahamudu Bamyan so chiremu a ensore ne aban ebeka bom na wo mabo ma empuntu dwuma akonanimu tin sore ahodo bebre nu na ye nioma BCC suku adan BC prisons chesa efe kwa enu nti aban no beka bomu ebeboa ema nioma akonkan anti vice president akama krate ede emunsam aba sanso ena poku ase ensanwam ekwan no yase hu project ene ayabuburuja poku ase ensanwam road na wo mu ye no ho nsam ene jinchia wo krata yanimu a page 8 obekona eda ho no mo kakra page 3 so Ghanaian Times the abachre se ofosu ampofo enso nsam bia na anu ade beka ya audio bia no so eliki epie ya yese ofosu ampofo kane chairman de ma NDC abanyokuo no na almost say wa plotu nyoma bi etia electoral commission titina ni Maame Adukwe Mensa Jane yase ehho asem no court ye biem June 20th ehho asem eda hanum krate ede aba we the Ghanaian Times de Obokrata Daily Post de Obokrata munsem enam de trust me fa asem ba ko pe ena afrim ye de mampani na nado dankwa kufu do aba kane so afa no hwa Ghana sika samsu onumnyamfo kenufuri atamfo ni aba afi dom kuma no ba no dani onumnyamfo Dr. Atoba Forsen nimfoni da ha o so afo hwe atentene ne so Justice Minister onumnyamfo Godfrey Yebo Adame ono anso ene ya Attorney General ena afi Owura Richard Jakpa wamo nipa makomaku enum infoni na da no musei ya yaka womo ho asem ne ya chese Owura Jakpa said ye wahama nkrofo bi ni nyasem keto efa Godfrey Yebo Adame ne ensem no wakana sempa wakana dwen atoa no musia Daily Post de Obokrata no etihu ade aba no pai de ndi wie aye yesi Attorney General kro ya no ni department ene Ghana Police Service ye ebo mo sobo se ayi Angela mami bi di Angela list oni nguvu mines yesi ekuo ba ku ni mami ena high court church from sen ko munya so mu di high court mraso ene wo masem bia kodu ono mo nanso yesi Angela list ni nguvu mines no wo mu di the high court kan so high court ka so onda no mu gina ho okaso mkoto no ma sorry okaso monsere no muzu na so mu di the high court kan so ne nhyehyɛ no omu ni so na enu no mu rewura ma no makohunu se sana de ntia Angela list ene nguvu mines wo mu di high court nhyehyɛ so no en so mu se ayi Attorney General Department ene mampani nanado ena ammo mutumi ndi wo mu ahran wo ma beti afu amenti no just now mampani me ne mampani na ebo a who is high court enu nti ama ngofo ku rewrem akwa ku nsa asem na wo mde ho asem aba Daily Post de Obokrata nanim anopai Abusian the Chronicle de Obokrata no na mede to aso na nado dankwa kufuado emfoni da ha no o kire se ukopie mu osuapo ahodro mu a Professor Sahudre wo mu no aban we di sika be 700 million Ghana cedis na ama wo mo na no nyina kire se fiti 2020 day ba book and research allowances or the ama isuapo mu acheche for Professor se enya asam ke 20 obu nkonta aka ho asem e wa secretary dia ba ambulance trial so a ho nsem sese akwa ne Jakpa versus Attorney General no enipa nanga se gina na so ya atofo symphony da hanum se no soso obompa yese Chief Justice wonum case no mu di wo court no ko mfanto TV so nanka geche se omu ka asam no obi antie bibiem no obi ante na ne Ghana fo nyina yente de eko ne de eba NDC fo enias wo mo mabreso sa eto ya yesi yanyim free eye companies ahudro bisu businesses ahudro bisu okromai tax waiver no omo mabreso omo yi $832 million every businesses ahudro bisu ti adenti na majority leader bisa adenti na
aban we peso yi $335 million pe na omo minority for so monte ase omo abre so de omo te ase ntie ba de sign na afi no yesi ebo am economy na ye businesses ahodo obre ti ebo omo a minority for say twa aficho nti ehun asem eda hanum krata dia ba na the quotation if 1 John chapter 5:14 to 15 emu ode pa nti anapai unya okra ho adwuma ye okra ho adwuma na embo the chronicle the obokrata. The new weekend crusading guide the obokrata mu nsem enam de to aso mi ko finfin mantem na finfin mantem no mi ko senya breku asase so ayemfa wonmo na hwe senya breku kro no ene ne mpotem so ena womo aihye tuntum ebi aihye blue na blue no enche ni brenti woma sa pe kojan ade agusu a ayechese woma ni abre edom so edi woma chi pa ye binum kitakita atwere ya twetwe so nsensem bebre na utumu se eyo kire ena ayemfo mpenifo eyo senya breku ewo mfimfin mantemu eno na ayemfo ni bi di tuja kire se basabasa ekoso won sase ho na nsentem okasoa ene ni mpotem ni breku mpotem wono no nyame anim ni kwani ne nananom anim omani nye ho omani nye ho kra ene obeti we ni we ku asase ho obeti langais akobo we tuo obeti atwitwa we obeti ode jot akwashi we obeti amanashi wi by force ene unsensem bebre no omso omani nye ho enti no senya breku ahemfo ene ni mpenfo ena ade twi ene trada womo dan bibia dia eche so omani abre na de ekoso no mani enye ho enti the new weekend crusading guidance so nyame adom watwa ho funi kama edi aba ene anope ya emu nsem yetun di akire owura to ba force wo masem no asan ni tiwa no sei na menko framantem Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Frankatuni emma NPP amanya kono ne nto aboyi na oguso ya na dwumadie bi betwam ewo amanone enti odisi ena okwa amanone bai wakwa aba okwa amanone bai no oto ne nto abo no so ewo framantem Volta region na no ena yemfo ne baako kache Dr. Bawumia se no kura ni nyame anim nie wo mu hu chese adwen ekuta ne ntotoe odi gu akwamu adaache ebeboa papa se de okuna nim na nti ayemfo yi afo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so kratafe tosumiensa ene edu ena the new weekend crusading guide de obokrata yi edi asem wi ebaaye na posifo nso na ebo so jani bi kokose odi omho agro mbe shutu no ombe shutu no simple kra kratafe tosu du ena the new weekend crusading guide de asem dru wi eba nti ube so hunu mu a ko ne ko kinkan ko tumu nchin na nyumtuni bi high life musician bi IFN OA evianim OA enti ne dimpo dawo yesi ode album bi ba ya to din kunfun latest song bi ba IFN kunfun ti ko bi na ye deteme ko bi unim OA onti ndinda okay bia kunfun be na hete new weekend crusading guide and din sem we ebai the daily dispatch da obokrata no so eden sama ba Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne mahama yesi wo munyina agitum sampa eto tua okroma na wose yemu nsakiraye krata ede aba na yesi Africa hanum se fiti 2022 de ba gold skakokko ya de Africa ha asmogre ya de afa kuntu ase akoton yesi ya keka bobu nkwa $30 billion hey Africa for this kakese $30 billion enti they are smuggled konko gold ahodro eho asem eda hanum se ya krata ede aba the daily dispatch anapai die me de to aso eye the daily searchlight the obokrata Dr. Bawumia aka say tobut na ya tututum na nye te wose yede ba na yede ba no so yenye tobut bebre enka ho ti Dr. Bawumia asem ka no say tobuta ono ana ben gu no enye antwa ye nti wo mun sanfa tobut no emra na enye adwuma e wo yakwan so daily searchlight the obokrata ena ebosa amanye na 4G network a wo de ba na no afia boso dada afi mame nkofoforo we so
5 gin kafra 5 gin so fast pa Consumer Protection Agency CPA wɔn panyini pamfo ni danum sɛ owura Kofi Kapito papa ekyerɛ sɛ nansen diapers efiri ama no ne ba no enye bebree nye na yo onwurawura ma ko hu ya ne sɛ wɔn ma edwadie no wɔn kɔ ama no ne so mo kɔtɔ diapers number ɔkɔ a papa no ne board nti ɔsɛ mempɛ no ne wakɔtɔ diefo no nso a enye nkɔfo papa na ɛyɛ nti wɔn ayɛ ne tatantan fake no makɔtɔ abegu Ghana enam so ma na anu ya krampo ye de tabono tubi so ɛwɔ pot sɛ ye mpenema saa diapers no ɛma bonten ɛno na owura Kofi Kapito ni abre a ɔkasa ho kyerɛ sɛ diapers no de enye papa ye ma kwan ma ne ba Ghana ewurawura ɔmanimu ma ye ton no empenifo wɔ pot no mu nya ɔmadwuma ye wo security agencies, Food and Drugs Authority ye wo ekukwa udo bebre a wo poton ma so mu inspect sade we enya kukuduro ye ho adwuma no ya no magyae ne de abegum ne ye ton nti o se be se nanse nti wo ye hofo na akoto diaper na de boba na ne to na dwiba gunu na ne ton san begu no ma sade we ntia ti papa nani abrepa ya okotia fake diapers a ye di ura Ghana ton ma awofo no no nani abre ya okasa ho Daily Satellite Democrata and the Amani we buy. The informer the Obokrata no enamede to us so. Dr. Lahaji Mahamudu Bamia Shabose ampa corruption adie bi eku oman ka oman mpuntu sam ehye nti obeko pa nti wa hye ho bose ono so ba Ghana foto aba ne de ma no obeko etia corruption keta hye proye dream kan ene ho na encha no mo anso na ahemfo okay we kura de ye ensore bi mpanifo bi ewo ye fraumantamu ene wonom ka de ache ba omiase onti nani na akwan bi ewo voter region akwanbone ekum nipa enti ya won hwe se ono nso be hwe naija voter region fa kwan access nyina obema nani akoso na research bi aba maame bi mfoni da ho eba na adwirimu yade mu nhwehwemu o ya de pa kwadirim na yese ose Ghana hanu nyina emabunu beye ohanchechemu du 10% adwirimu eyo ya ewa adwirimu yade emabunu 10% ewo adwirimu yade ya yese 10% Ghanaian youth mad ene yasem hia pa ti eho asem eda hanum kratai ede apa na governance expert bi eno no so kire sampa na no adam panifa akotena se ya wonum se omen enioma eda ya nimu akosi 2057 ya matwro ho plan de betimi ya pes wo se ye ne ade na aboa moman na konanim na governance expert ne chese Ghana ye hia samanyo sem no ye bechichem na aboa mampuntuo nsamaba wo samanyosem ne ye okro hu ase ne ye ni ye pa ya nya ni ye pe ebe ha yen papa mpuntuo na ye pe ne nsan kanti ho asem da page 5 konekotu munche ya se PBC workers nso wonom nso kire se nioma bi koso wo maso ye ho enam mismanagement ye kokoso enu nto mo sram panifo so omuhwehwem na huhu ni ake asomasi adiska we yese we huhu na ya na ekum ni panti omunye mu hwehwemu ni ehunu ni etuamu ankasa ya kratai edimu nsam aba we eye the informer the obokrata pen ultimate paper last but one anopai eye daily guide the obokrata kaisa na poso ene de sumu ahenkan 93.3 FM so owura afenyo marking eye mrahye bidwani baabi ekeka kono won pese won mu din dwuma ye twaba TV so na nkrofo hwe bi live feed gadochi ho asem wa anu sei Dr. Bomianto abode kopie framantem no krate asan aboso na afi 5G network no eno nso ho asem asan unity daily guide de obokrata nim anopai ne nsem bi ode baye no
Daily graphic da obokrata truth and accuracy every day near di chatwe na MTN for say MTN any graphic communications group limited for akatum se ombehwe madumadi awdro akoso pa ani collabo bi ebekoso a eho asem eda hanu se krate ede aba na maami asla owusu akufu na gusu da ha ya ni ekompa na FSA any space nanim na space pony oh ne kon de emfo ba ni na samu akrata de aba ya ka ho asem aka 5G no enho asem tie nche behu se ebeko speed say 4G nkwani use okrom ha ebeko speed pa ma chese data ni use aye de krate edimunsem aba ye de si okay nyakopon ya adoma wo chena Dixon Boatin na woda the great Oman Hene nyakopon ya adoma wo chena na woda Osho pa etene nka che papa so chena nyame ya adoma na woda in advance minimum pa sa I see nti oye 1st June muna mde nsuto bre ne shase so ya kwala boni nti ya ya wo a usi we ya cause nwenwe no sa time no na embase enko and some more sa de ni bi knack pin was then no no oba knack pin on more time now sa na o de yi na say I said triangle no that ya sane da bro yeah ya breso na we are movie ye bo mi bi awofo bro neshe what's your friend say triangle o de ba ku so ase na ba ku aso na do na je se o ye de rubber bi a hye so 2000 kwala do o ma hu bi o ma be hu ye pampers baby wo ho ba wo kra na ye bo ne pampers see the pampers share ye time on ye ma me mo say o wona wansi sa knack pin ni bi kra if diapers ne pampers no difference wo mo this and this diapers the same thing ba pampers ne ye general we are mpanimfo die wo mu mpanimfo die wo mu mpanimfo bo pampers oh yeah baje den da bi pani bo ho a nani afi pa okay obe ko dia so a wonte ne sa ne mane especially omo yare stroke ne sa we no ye bobo ena ti se okoye program nso so okuru mu ti se bi abetena ase ya che ti se ya wotumfuo mutumi kwetena ase che o se ebo obi na adwun so gum yes oh true je minim ya hemfo yes so empo mo ware a yes so mo apakan mu o ware so abo pampers obu ha ma ya se kwa otimi se no because share one but Johnson bedo o Johnson engu form Dabi se ne obo kwada pampers a engu form a o ye na engu form o Johnson da comfortable o engu form na de man pani no Johnson gunu no ma mo ni bi adiri asem no ebi ndu sa kwere so peri for pampers no me the message bi ma so wo online sisi ya na me anakusi ye wo ankasa me patron o message bi abedi mi harum ma me for ade ma nti wadaro ma ya na waso no akenkan okay pampers me the message ya ma no no abekenkan na de anhwe ni ya ba wi o tafra nkwan so wahu amahu na enti so wate me ba cho mate enti openi media me deliver message oh mate mate yes enti happy yeah happy si asuma eni fu se ya yira no wonkwanta enti ye kan kwanta se mi mame emmo honorable George Kwame Aboaje Oluwa mame mo na baso wa unsa ekwan ya na ye kan ati akama kwanta yes o ma twa so da ben oh ache kra
me ka se me beka bia na me refi omo twa so free ayi manso station ho no ano de kro no omo twa so a de kokosi enkwanta kuro ni mu ankasa okay na massive work ena ni abre say so my drainage no my cavity no my ye bebre yeah it we omo twa so a kosi ja na enchom begusu ana bibi sa but o de to say the first net here ho monchmanka de nenye say dey e smooth na see am last year 2 fee manso less than 25 minutes in you kwanta e kwan da so sa enunti akaso mo de sa chippings ni bigusu ama won na aye kama enti me mo no abo George Kwame Aboaje ene ni DC abo ena abo MPP aban no omo ya de yes omo ya de ena udru yi nso so amanso we no ofa kwan ba kono so a wo de kɔ asama kese no usia so contractors o kwan ni so across yes ana mfa ha che kakra across kwan ni so yeah da bi o manso ankasa kra manso o de fa across kwan o ene do moye o tra sa ayi bi no mbe is it overhead o so baby a filling station ona no we free o konyi o ma twa man wonam kwan so kra na e kwan so kra sesa omo twa kwa muguso e ba ko bo mani akohoma omo ya de wo ho no mo but yesre wo mo sa kwan no ankasa minim de nti omo ye ni sope no omo ya kakra no magyae esika no ma kotoa so ha no magyae na ne esika be so no munyai na munyantuam ne hu se bia ye de ba na we de mu chichichiche mu sa no ya na e fa ye ni so enti ya mo ma ba so enso do botuom na no ho asane no kama na eso ada ho no tumia fa so akwa ba kama enti happy birthday happy birthday in advance and confirm my day no no umotuom ni sope de ne sope de ya na hadwen ana ye boa kasai sope bi ye boa sope bi yo emotuom bi kum nipa emotuom aba se ka ekwan bi on me da so a mrika tenten ko a we mu so na twa pen sope no there be sope so de ya na hadwen anti emotuom na aduane de se obedi a odi wie no wajo asan na wada ne maame adwu saa o de ne sope saa didi obedi but ba no sope da do se no aduane ne tesan kra utumi di te se maame adwu saa me kana se me obekọ na fufuo no osi achi a ka so wotete obi eso obedi na o de be 2 hours kra obedi 2 hours te ho obedi na okura pomad da ho wade nkoko ehye what one obakọ we eno na obo na ma about few minutes later na order eti order sope order beko eti my wish your my ni bium na o my yene nyame yadomo a o chena nso so de nkasi weekend nso so yampo si weekend pa eni o my hu de yakodaja so ati ase na no nso so ye da ase ja that di ma cheme da ase birimre bium ye o se ti e kodi birthday eti happy birthday in advance and confirm ma won nyame admo chena mo am beba na ma we no me de ne so happy birthday in advance so my hene Dixon Boating wo Green Pharmacy maka che say wo Green dey o kopi bibia to ho duru ho no we nya bia wo ye den wo be ko enkran ni Kumase enti ye da ase bebre on fast station ni agro bibia ye bia no ye mana so te na ho odin betumi a otumi boa yen Maakye Foundation oboa saa nyakopo nhira no na odi afi ba ko aka ni mfie ho no next year ye kan na che say ya ware ne ye ba
was a boys and we are worry. Minimum didn't asa worry and musuru sa no. O kan worry our we say me But yeah, you need a drusika chance to yours me many. Says Caddy, everything. I didn't hear. As a boys and so do any at twa. Boys no more almost 30 near you say you only am power yet. I didn't hear. Or Morty on Morty. And I say, I have no responsibilities in so doors. You'll be on pet or some. We'll on pen of some. And I or bar or bankas and Casangas 1 year Jumano. On a crimpin, yeah. Oh, bread, yeah. And you know, me mean to me, you are better be for say or bar 1 year Juma. Ah, Debbie. Or buy on your Juma, dear. At least on your share crown to say make up CB or BBQ to a be on so yeah. Into a bar on your Juma, dear Mediana. Oh, my Juma, when you're your man of a or buy on your Juma, dear, Abrantier, especially what would need connections so be or she be asked from the scratch. Oko for fire and when ye man was husum how was some best pa e mabem we bem eh wo bebre mama fa hare aware ha o man hene sa o man he aware e kama kama pa o kan din bi na se onyi so ye no wa e nyi nkura o ye wunim se ye Africa ha no na se de ye nhihye ne tie no enu ti ye se abrabo sha se 40 nya no kre at the age of 18 so support no we no na sen kwala bibiri aye wo ye system ni ntina ma bibiri ye hu ni se o sa age na obu ho so obu e kakra onu a wo na yi kakra enso no obegbomu a mbomu ni ye ne de chen so wo fa ba ku bia atena on per how bibiri sa on per housing na say maami abre wanu a nam ikumase wa hum na ne a wodi o si ya nware nya bia no adi maami abre wanu o se maami abre wa na bra bo eze ai no de na pem ento ka so nware a odi ka but say minimum mre wa bi so am so ware o mre wa puso mre wa mu ware ono so chire ne so ne de krokro na ze onem well unya kakra ware mfa Yamfasika 9 money song yo hey anu de ya de ntemo ja aware disika bebre se manya ihe billion me ko ware enye sika se mo na de en ho ide aware o awa rio o ne sa wo kan sa so de awo nko ti se uye unya so no de un se nipa no mu ye okay mu betumi aware ese sane mani na tutu sane mani na sabre unim nti another question obi on mo no ni serious girlfriend bia na oba bia what targeting say agawe dem person wa ya ne ye kan say serious girlfriend omo so sa do mo kan mi ni serious boyfriend bia ti ko habra na mo ko ba so abi ase and no see another problem minim lady bia o ko ware 3 months no oja o say asi achima se keji so onya na dwe so 3 months no die 3 months o sa se ade asi achina se keji ena wale no ko ye na be ma no sutiri mo de de awale nso e keji o se na ntisa o mo twempra na ntisa o omo twempra na ntisa ma ne be ma omumu wan na timi di ni suban sie pa ma ne me ma eno de ma opwa ema nso ka o da bia ma timi di suban sie pa ba o be ma nso ka so di ni suban be sie wa o mema bebi onu date na wasa wo ye bibi na nya onfa ntetew obe mu wahu enye no ho sa bia wo ka na bia wo ka se menye wo ba suban yanka so no ankasa ni suban odi sie apart from cheating and then bi yo na cheating na apart from oba bi betimi amafia wo ama ema mu ye dangerous but see ema hu ye hu ba minim de ntia wan mo endra pa yibia metie yes oba oni ni ku awofo oni na awofo dado a omote dan mu no nyinsa a wafa no enye ni ku dia
mo te da ba ku da so and I say omo ebobo boy kra de o ma say mo ebobo keke players for Nigeria hodun so tre bananse ma hu ye hunti minji o hu ye hu dada o afi na bi aba limelight no sa e ma hu dada oba you know why na ma Samson says see from Adam amani hunu nyina efire he Edamase. Momo boss. Abrabo dem we supporting hand. Oh, but say no kra na me kan o. But a man so ya boafo. Aha. E ma ya boafo. Mama yo mo ho ayi odumfu kumfo. Huhuru ni awo. Ye huhu ni akika. Ya dio. Omo ni wo ho a na wo ho yira wo. Omo wo ho so ano aso wo hyew de obi no. Problem. Hey. Na mo anso mo ya problems. We dey say aka. Mema. Well, you ask na say. Eso ne ye ma na mo so mo mema. Eso ne mema. Ye di gu awie ya sei. Etoro bia Yankopon timi hwe edin. Ase ye mo hu bi. Papa. So dey oto ogina ho ye. Especially Ghana. Ye hu bi o. Say ayi mi hu video bi wo media ne so. Na oba o. O se wo hwe ni kunu phone no. Wa hunu se ni kunu no achiti. Ni kunu na wiem. Sinani e wa misakra se we bia message a mahunu ye yampasa wo ni obi awiem ana sese ne te. Call ni kunu ne te hall. Na oba no enua no mienu abesra ni nua ba ne be ma besra no omo. A omo fie ho. No oba no dem wam. Wam boni sum 1 2 no adi phone kire no adenti amedo se adenya wo so wo wiem na wo wiem asa so mane cheche be ma no amie no asan bona no so oba no bro be ma na be ma se me fa me nsan maya na ti emprantwe ana no ma ware maya bia mati yen na nanu ma bre so man kasa no na mo de esu awoye aba but say enye fine dey na fine no oba ye wo dey fan say e obema aso tro dey e na ohun sa na wa mebisa wo hwe e na o sha ase so wo bro wo a nka obenya haban akare hwe benya case big case pa sa dey nyo ka onya haban kan be ma die o ko bonese obekun o kaso okun a ono so bo a so obekun na be ma kra de be chese be ma bia a potential stealer cheater so nanu de Nyankopon kra ate ase monyere mo ho sentina be ma ye fata no be ma ye fata e fata be ma twim na fata no oti so ba cheater, how do you feel? And ba be ma oti se be ma cheater normal normal thing omushia ya mo kan ware sem se ya na papa ba ko no aware ana o chire mu yese be ma bi achiti na mo chire mu efi abrante ba ko ano a na be ma kra de o chiti sen ma na wa se ja nkwasa sem na wa to mu nyina ye o so mu siesie obi de ye siesie ye nwie ye ono be ma ni firi hin ba ya na be ma wa ware de u chiti sen ma ba ko se ja nkwasa sem na wa ubekom no no so ye bi na o nware ye omo aware edi ayi cheating mu nkoma te so na ayo soro abofo na wo kan buku a nware ya wo twempra na o guess yes so do ware nti o ka se asem ketwa asem no me pam cho e de ba de waso akofuna mu esu se o tena oba ba ko pe ho onkwan na nyina me pam mi mu asem omu ni so o kan se awie ye omu ni so bese mi hu de nti aya me ma o kan se awie wan ko hye dan mu o san na mawie ya se hwede ye di ani hunu enu nti na mu chiti no enya ne sa denti na be aware for mema bebere chiti kura chen omo a omo ware denti na wo be ware na wo be fa wo yire chi mi pese mi hu no de nchirimu ne doso so hu nchirimu eno esno obi a ne botaya ode ye yes obu a o feel say ne namfufu chiti obi a omukushia sa na mu di nkoma o so chale mi chicken no nti obu a ono so feel say
ɛne maame nso me nkonko yi bi na mehia ɛno na ɛbɛma mahu sɛ meyɛ bɛɛma ɛfɛ reason de bebree reasons ne dɔso obiara ne de bebree obi wɔ no kra ne x no asan ko hia no feeling no and kra de common reasons ne wa worry about won so ko hia ne x ai jale ai adwo come on x for no kra de ya nso so mo so reasons we mienu yi bebree o da bi reasons ne dɔso dɔso ɛna ɛsono obiara nso so ne reason yes so ahu ba ons de ehu pa ọmọ hinimire awarefuo bi wɔ hɔ no wante ade me ɛna me nya more point o de ntwa so because ubehu obi ni ku pa na so obi ni yire pa se ni omu sitie pa awe die and from am form ntem and from na so yes and not sitie na yire picture than phone so na ni ku picture than phone so no I store my love my wife my husband na still Olizi Olizi wa bonten Olizi agore wa bonten mentasa ene yesi enyimembozin ene se bi ya na beti ase ya na odwure ho awonti ase aya mu ntwitwa so ba wo se ema no so dɔɔso chen mema enti dai enti wo ya no utumi hu obi mo chani tutu wo ya no one man one a year one hwe ya na awie peye ema ne dɔɔso nti omo dɔɔso no nso ne de wa se etimi eche na eye ya blood circulation mo nyere mo no ba twa fa chire kakra mo se ne de eye chi wa ba twa fa chira you go wa no say you go tina se man oba ntwa fa be oba ntwa fa chiri oba de wo twa fa chiri sei oba wo hwe fie wo si fie tan okay ti de say ya wo hyemo no ya wo DNA no se mo anye ya be wo hyemo ma no wo hyemo ya be je kofo ma na mbehwe wo ma se mo se mo ani ate ti ma no so ya loki na enkwada ni nyina ya obi ba but ye nwa se wo twa fa chiri oba de wo twa fa chiri o say oba de nwa se wo twa fa chiri oba ene de no kra ba mu sesa kakra sa wo ti ase be ma ye be ma yes ene de no kra sa me yo ba me tena be ma ba ko ti chenchena be ma nso tena oba ba David e wuntumi nya ma ne nya eno no de wahu sa cheat ni na ni ye ko fa de ba eye sa nkyerɛkyerɛ ya nsɔre de moma no e kan bi pa se oba e wo se be ma de o tena oba ba ko ho but wo se e kyerɛkyerɛ nso so se so be ma no betimi ahwɛ ma mienu or the strength to do that obetimi ahwɛ because se ye yi animu ni ye ma ye legal a o yire no mu mienu miensa nan wo so se fa ho a ya ma wo ne nkɔtwe mpran be mo aware no enti ene se wo se adwama nti o be ware e be ma kan mo aware be 20 hey oh yes na be show no be wo egu asase so keke eno mo ye chen se ye se one man one girl na e chiriri asen atwe mpran no eno no mo nye enti ye kiemiem yemi information no obi antimi mo yemi na wo ba no so ye de bi be ka ho anu ayedi na oto ni ye de bi be ka ho munyina matem ho ase na hwe papa bi ono afa da gire wo kwa afuom akotu ni banche ansa no abeboa no anya kakra ma ne makos gudo wo so wo kofa mienu abeka ho awepene ena me ka se onipa no wo sa ahoden no a the financial muscles no because o ntumi nso nkware obi ba mfa ne ma miensa metena dan ba akom enti bia wo fie a oba ni ba obenya ba bia da na sumbe dwo no obetumi ahwe no Kennedy Japo is a common example obetumi ahwe no a common example Kennedy eno ka ho bi na maware nso so mentena me yire ho no yesi eye illegal ha ne ka kire wo menana na ne yire no mo ye miensa ne ba otosu mienu o sesen ena agi bum oye yie nka imagine sanka wanware sa o ba ba ko no a nka da busuya nka o mbetwe afọ ombo se wotin komo na se se na waye din ya mama ye nipa boni ni ya chiti anga se me kra tu be bia na mo ai ubo no
ni jifu fie masa hu oba pa hu oba den na pa oba ho wunya aso chai na ni ya na ya were ho no kra no so obu ho no mo a oba na odi na echi ti wo ne yere so no just no a were tumi ho say na man yi so so a me so feel o Enentia. it is appearance in attractive then they attractive this ye bisamo Oze. this ye bisamo Ye busan ha mo. Ma. Sadan. die nti ne timi basa Na obi na mani kura mu na mo hwe ni oma no. Mu de mu hu ado kura ti basa. se na me ka se e fan so be gina but be ma be chiti a be ma be chiti Eh normal. em fa ho ne nse ne ne yire o se aduane ba ku die ya o bra another point no another point no aduane ba ku ni die ya Yo, my ade. Mu wari yansi fie na mu ntwa fa ho. obi se na sa obo ba no so otumi kan sem sei Ya wari 2 3 4. oh if you have the financial muscles why not maybe that me tia sorry I'll preach to my church members mema no Omo wari oh financial muscles na any yam tro bible mu so wari mienu miensa e bone o ana ewum mienu miensa na ne e ka ne asumdie nti osum oyi osofo oh na David no anya sofo no ya asundie. o say genti o mo ka sa na even sa branten kwa no o preach sa wa anware o Paul anu o ka say o eyi oba anware bema ukunu oyire ba ko na eyi ono wa anware na obi ono anware de ba betu a wa afofo Aboba woshi. Oh no krasem na me ka kire ono Paul anware ne nkwa na obedi wasase su nyina wa anware nti ono no wa nte abrabo ase de abrabo mu de no wa nya bia nkosi so ne me kire ono Abrabo ne mu de. Oh yes nti ono Paul no nsem anu o kan de no a perception anu o de kasa omo a omo preaching na wo say wutie ye David nom Solomon nom so King Comfort. that's what I say wo mo no omo preaching wo say wote ene mai omo do so chen mema o so say be ma bi anware oba ba ko ko no ka sa no so kra wo so wa anware oba ntumi ware be ma mi ayi Dabi me say man so you know dey o say honi yo. Ebe wa dey ntimi ware. No. Me better say man so ntia say. Ya ware bi be ka ho a normal. Ene won fu. Ena make say we say preaching no a preaching na dey show mutirimu no. Preaching na dey show mutirimu no. But ye kan ka say chinchina be ma bi ankonko ware mienu anansa. O kra bia ba kwa oton kra ntimi nya kon ma ena mi ke banchi afada ko tu ba jesu to bre ntimi nya kon ma ntimi nya kon ma wo so o ko no de emoa wo but say o hwe na wa hoodin betumi no problem oh no ahwe ni ya no problem sa one ne wo na betumi ahwe no problem fada no o hawo ni ho no problem munye no legal mo rather than say woni ne twetwe mpena de ne hihye sumu eno no nye as a plan akwa as a testing field say sika kra it means say we sika sem mpena twe say sika sem physical and spiritual nyina say sika sem because senka ye we yire ya and I woni ni pia o ka say oh ye ko spend it say 600 cedis o ka say oni wie ka mira 600 cedis there be a dose dodo my bia yem fa mu sei nkoto more nka empena bi so be ye empena bi so be kas o eri ye ni sei si empena fo bi wo ho ana empena ba nyina ye sika empena o free ayi me papa mo akura se ya akuru ho de a enem ma ba na be ma say me ko spend 600 and 1000 Ghana 2000 no be kas na ga say yem fa bi nkoto more nkoka ba nku nkosi ho onye enti your friend is saying mom yen ni legal yo ye ni legal mumu a se na nsemiti se ho kire sori a akofom nza asofo obi sori say oh yeah 2 2 3 3 ne na nsemiti wasem bio
Omo sorry na sa ura Bible ni mu a say Bible ni an ye de kire ewure mapie but experience na won say ye de yen Ghana ha no mo de no e na ye so en kire ni bi won ma won say wo de Ghana ha de yen kire no because Ghana ha de na obi di na ni ehu a wo ka ho asem a obi tumi ka say wo ampa ibiara me na de a me kan me di mani ehu David almost David no opemba mi manhu enti de ekeka nyina say no kuro say anya no kuro David ni ha no abeyi ne ho ano yes Moses ai ba kono friend say Solomon then implan mo dɔso na oho say ya no kuro say anya no kuro ya ka to ne so efu di fo enti ontimi meyi ne ho ano but say wo frame nana of a Japan say a Japan no opema of a Japan no opema do ani hu ye na na yere no yesen me ensa otimi hwe wo mo an ko hwe ne yere no ene ne ma obia o ba bia ogina onyi cheye onya sen 90 something years e ba ne sen na ma ne mana subdue eno ne twro kronkron no enye Solomon dia na mi ni ho ana Solomon dia na ho what be Jiminson Jose ye asani won ma ye kan ase ni ejina ho ma me na o se ni ejina sa ma no voice say pebo jata no kochi jata no kochi Daniel na ka se na ka dai Omahe ubebri akotwetwe nsama ba. The birthday na ko ba ko se we ya be. Hey. The birthday no na akofa sa se we. Ene na soja ni no ekoko. Ene na yiri ni jari na King Solomon se wan hu se odwa na hu se oba ne ho akono. Ene osuma se osuma so mo ko friend no ne ba no ko dai. Mama David abeyi ne ho ano be pem ne. So sen ke friend David bisa ne say. And someone ne ya twra to honi no kure wo na ko no so de anu yi aba be pem na David ntimi meyi ne ho ano ene ye kagu ne so sa awodi odi be kan no oh masa ene ko du jata buobo na jata ba ko sore no say hey o ba very me atenu ojina obi Jatare na kache Daniel so bewe na Daniel dem say hey over baby wana nyakopo sorry ye eno ma jata no anu nyina katu so ngo besie okun abama nkofo tawa na wadupon na de ayi poma kire so na mu abaya o se me say twa picture na ho na twa za picture no so the Bible no what one just stories ni ndi ba ko send one my fear send one ma toffee you toffee so fast no talk with me Ati yiri friso wa na wasiri na ri homra Metre hunchu capsules abada why makana be kaya ni o hunchu capsules e wo hon mo a entre ma prostate enye kese me hawo omafo amodun so tentem mo amodun so a ne mo yam ya anase mo ntimi nyonso kra bodun so ne mo hihye no obo ana jonso no kra mu apai bienu na ya bese no ho obi so hon mo a jonso de tenten wan kan ho kra no ya jonso gu no ho ebi so jonso no kra twetwesi sa ma no hunu woni mo nyina ehu muaye ene hunchu capsules minia no ma ya ma ne hunu ba ko ya fichi kro mu nsam na me sei araba bazen pills ageme pa enti me kan forma mo sa wo kwa fichira wa ya sitimi hwe wo sa na wo meti etoda bia emoja ntimi ba pii dodo anakra se bia na twetwesi ebi so kwa dia emakra emoja ntimi ni mu afusa ne yie etoda wo kwakra mpo no sa no ho kani be hia wenum ne afichi kro mu hawo nkaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ena be ma wa your best man na opesa wo ye no odan ko LB Amoafo na twumesi Kennedy Drug Store Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mensah wa Asenfosu Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa anebutu afre Kurumpefu 0504 906665 and 0545 906665. Hey, efia mi hu wache papa. Bra, na nsen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sa brei adi bone. Adumi na aka ho asemi ya na.
ebia kumi herbal tea de eboa ema enkwamo ni paduam gyan naso yie na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom enwure nso saa bere wode de wi a wo koda enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse oha hodo bi ewo ni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton nro ahodo kumi herbal tea yesumo herbal center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta daso ya no obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656 Kumi herbal tea ana eye immune system support FDA age adwadi nkratoi atum to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we're there. A bust it Rangasa. When the bra will bet me actually what Duma Chede our ball boom. You hear me say, when you grow a baby Mrantia Makumaku Edunga 18 miles squad. I be Jim Ediamo Crow our Ahenkan FM Intertowns Football Gala. Not just be out in the town team ever. You hear me say, Ubeba Ahenkan FM. I will a chim abuabo. Your front desk. No be for form. Forms a free. Affiliation fee a 300 Ghana cedis. A massa kwenye we empa huo na ampaya na ega. Eni gen. Jama momome kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM. Ebe storm krop BM near the live commentary Abramo. Wamra yesi sakai. Na me kwa the jama section kwa na egu no. Obeti jaura uwoto be. Jaura uwoto be. Yawira olaje. Yawira sosogogo. Yawira olaje. Yawira sosogogo. Ahenkan FM Intertowns Football Gala. Ebeye de. Na some person register so number be friend 0241 512388 0241 512388. Enyumakua eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala Abramo and Campon Football Academy. Soccer at its best. Frames Oil. Energy on the go. Asenso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni fie. Downwook Enterprise. Se eba hardware ewon krane ni mpatam dia oteso. Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enoa ni enkasa. Angel Bakery. Eye pano show pano de. St. Philip's Enterprise. Enter the penny na fie. And a Vitamilk. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Eba ye piso. Kashe gbe. Stand up. Stand. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. One day. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM sima edu miensa ena abo apa anopa nonkono eho maache eno ni dwumadie no edin ofre me obuoba ofori amanfo efa no bebre no atwa agu ewo maache so na ne etie se efiada de emu amunim eya na eye freestyle Friday enti bibia tumisi eya na wode ache na wati ase kama ama yen afi ye to aso na ya get straight to issues they are to pono so ene as yen big stories no ni ahya ase adi ni nyina mu nkomo kama e de amawo Afrakoma Community Hospital eka ho bi ena no pay ye da so ate akonya kase mu a ye somo kama na wadaroma ensem a yede atopono so e ba bedi hu nkomo no ma me mfa wonantim kakra se ne be ya ye hya ase kwa ahoma no so a onso betimi de wani edi akire ebi businesses na womo Ghana National Chamber of Commerce and Industry kire se yamfa short term measures
amfa ma me stabilize cedi no a and we are businesses in bebre no a ebegu import sentiment and how much they say and no can who be na ma cedi no depreciate economists bi and all can say asem ya ye wi a be tax waiver ye pese de ma some businesses e wo Ghana ha bicycle so ye say oba Bremu Central Municipal Assembly ya say unkra license a untimi en ride wa ha ye bedi mu nkomo but in the meantime my enko ahoma no so na ye ni owura Mark Bedu Aboaje or your Chief Executive Officer the Ghana National Chamber of Commerce and Industry ye na nko twe enkomo yera oti enkan kan FM so ni Maakye Jaja openi pacho mo ti sen wadaro ma bibia bokọ de na mi adom ye tin kwa mo ide ye da fi ba me ya de mi fa o fi di so inchia adofo wo odane ni pacho mo na ye da se papa panso sa no pe ye bo opunu mu a waje ye nso na ye taa ne udi nkomo wa ha no mo na eya na ye mbotae ne se nkomo a yedie ne pese ye twe atiefo enso so adwen di akira no mutimi tin nkomo na se yie ye de ye nimumudwuma amudi na so so ye pese ne no ukirikiri mu kakra de mayen Ghana National Chamber of Commerce and Industry mo ye nkrofo ben adwuma ben na mo ye wo Ghana ha yo me da say Ghana National Chamber of Commerce and Industry a very business association. In fact, oko oman bia so a Chamber of Commerce na ye no wa men koma in DC ho 1968 by an airline. Say yembo boa private sector business no na o how bia o mu komu no yemo awo nti FBB advocacy se kasa me no kan nyina no ya advocacy nti se emfa de se aban the policy bi eba ana se how be a private sector community depreciation here the individual businesses no kasa o man kasa kasa ebe dia ma wo se de obi o na ontimi mba minister of finance for mechanic how share no obi wa samanke se ontimi mba minister of trade for mechanic how share no it is the conclusion in a chamber na pa there is going to be the voice of private sector. It is about the policy be banner say moi Chamber of Commerce for NSS Kasa Emma private sector no. And no ade ba kwa there you so pretty capacity building. There be obi on ma office we be business na we they are entrepreneurs and they are business managers. Not all entrepreneurs are business managers. Into go or entrepreneur will be business now. You have a church or senior over a pound so amount business is not possible. You need to say financial management, you need to say corporate governance, you need to say marketing, you need to say sales. If you know, if I say financial management, research the reason why most SMEs they don't manage their finances very well. Sometimes almost means separate a humano ne nishika free sebe or non-national musika into unchiane hoka into humanity no say be a year be now per se be a quick ye be a ton to ma no a humanity can be not the ton to ma na a humanity cano ako from the humanity into no your choice and a be our best separate to a human free who are dada sitting then a bear with human so ever so if you also are why investors free approaching us almost Ghana. Said the American who new business be a what baby if you Kumasi, if you a Tamale, if you have into no be and so Naya Bob Ghana private sector for no Makushia to go on more or person investing that our Ghana hand when you go between so. Obviously, as well, Naya share members Naya share Ubia or no so area the safety. You play the matchmaking. Nay, no, as she said, no, Abishiano, no match. Oh, Mimi was Sikawa, Abian person may call Oko manufacturing. So, mention me what Masaki did a grantino over the Sikaneba, Naya Buana, and so, yes, that's there. A pen beat to be announced a broken bar and now foreign investors in a bar. You organize Ghana for and more Equishia. In a Ghana, even super so for a blue check of investors, and as a product here.
officer for someone, but you use any obey now. Chamber for your organizing Ghanaian businesses, you almost call the period to the PR to share businesses and also baby. Last month, Friday, they Ghana for about 30 echo Spain. I almost investors and I'm not Paba, the PR, so a lot of research and so businesses, market research, financial research, businesses. Now, Ubia or business what register business, any chamber of commerce, Maybe I work for the CFN or office of the registrar, first CFN Register General Department. Now, what register a business now? Which me join any chamber, no. To be our legal business, no. Which me join any chamber, no. You can see across all sectors. In Juba Agri, your uncle for members who are Oba manufacturing industry or members who are and Oba service your members. So in most of the banks, any chamber members. Now, Oba office is watching a you know, a idea can see it. You were, in fact, 90% of our members are SME. Business and getting the what part I am focus work. Say a more many no matter bigger companies are. Also, at the moment, also no matter employ in go for. In the Chamber of Commerce, the member is so far. A Juma, in fact, there are other business associations. The Chamber of the National Chamber of Commerce and Industry, only Chamber of Commerce and Business Association, they are formed by airline. So we hold duty bearers accountable. If Ministry of Trade, Finance, Foreign Affairs, GURC, business businesses, more private sector, is now my name. Na ye know more in command. So if you now the people here to see an idea of Ministry of Trade, you're paying for yet transferring a green for now. As I say, a pass someone said the any Diana, the Abbot Yamaso Diaco. Yet ye people who anyway, ye Naya Gia, Nasabe, yet the Cornea in Ayapocan, one Senebea business is ever cost you. Into none is of a bomuno, there were branches, in fact. There were about 8 branches. For Eastern region, there will be a Copoidia. Into no Copoidia for Noetria or Dania, Samanke, Kedi, Nipotemuna, Nipapemua, and Karotenka, at least each district be no, Yenebu, but the Assas here, and Kakranka currency, the Sianubi of Femua, Yepuano, of the most of the bigger companies you know around. Domina investment based on the association with the chamber. And Ubia or better or better, okay. Ukukuma since your branch or Okowa, your branch are taking care of the northern sector of the country. Obasa, your branch, you will be a Sema, you will be a Cape Coast, you will be a Takrade, you will be a Tapa. So it's the most recognized business association in this country. Ghana Hanomo. Okay, it's not just a moment there. More focus nyina no a private sector, especially small businesses, no. Okay. Okay. In fact, it's a you know, the way you have this side no pian kasa ma omwa. Politics be na ya department and more private sector. Sabe aban kisika. It's a bind the taxa or de ba ebemano enye sika no eno de ba. Enti no bi eso travel no ya or ya research no ya analysis. No mu se taxa o de ba no. E di kwa wu nya se sika no. Ansa na obenye se sika no kwa no. Na business is na so mutua tax now no. Sabe na woku no. Enti some of this policy no be na e ba omoni ya best nothing. Na ya show my gain e kwan ya se se omo ya de omo fa so. In fact, anytime they are on the witty budget, we call something budget input. So we collect the contents of businesses organ and na the appropriate say businesses for your concern. Then I'm pay up why if you want more almost if you want my immediate if you want so because of the internet train to Kakra. It's into how bad you can 2022. Dama did na who dey come from e can who are in Kano. Omo penny friend na call Jubilee House. Any a chance.
ɛna yɛ bɔ nkuro ne say na yɛn nso betumi ayɛ ayi aban ho si yɛ say ɛno na de stability no ɛba yɛ a yɛhu yɛ no sisi adeɛ a ɛbɛ yi yɛbɔ ɔmo fun sɛ yɛn nso adwene kakra yɛbɛkyerɛ a yɛbɛma si di no stabilize no ɔmo ma yɛn nyinaa yɛn tena ase na anka yɛn yɛ mmiri maka sɛ yɛwɔ mmerɛ a ɔmampanin ɔbɛkasa kyerɛ ɔmanfoɔ sɛnea ɔkasa covid time no a esikyere mmiri nso ka ho ebi sɛ nkɔfoɔ bebree ho ɛɛkyere wɔn businesses bebree collapse in fact they keep track of nkɔfoɔ a ɔmo ewu because of business are collapse because ɔmo ayɛ contract yɛ tua ayɛ because wɔn import bibi ma still net depreciate into ntumi ntua ne ka because wɔagye dollar denominated loan ɛma still net depreciate into ntumi ntua ebenye nipa even more than nipa a ewu yɛ during covid time and my year research atwerɛ ho ɛyi sɛ ti yɛgye bibi saa sɛ yɛ keep record a nti ɛnyɛ covid nko ara na eku nipa so be business now collapse na brafo nyinaa hyɛm sɛbi owura deɛ ɛbɔ na onya stroke a continue sɔre bi ɔman no nso na hoɔden egyina businesses egyina private sector so ɛsɛ private sector is the engine of growth saa engine biara no egyina oil so wonim na the dirty oil gu saa engine no mu a the engine will come to a halt so depreciation high credit cost interest rate a ɛwɔ so high utility tariffs ni ade no yɛn friend say dirty oil a yɛde gu saa private sector engine no mu a ɛma engine na hoɔden ɛkɔ fam Bank of Ghana for your research and report actually not a research a report this is here no say open loan our Ghana ha interest rate no ketua kura we be nya ketua the least of it 21.9% 31.9% kitikiti no 31.9% akosua timi kosua could be 47%. Already why no be timi business now put your interest rate 47%. Issue come my Kanya come my initial yeduma my see depreciation my inflation my NASA business no make a profit. Ghanaian businesses are not competitive. We want to export. Yes, change the structure of the economy. Let's export more. So what is there? I think the now at the end of the export more, near import more. And yes, again I will export it. Apart from cocoa, nickel, raw materials and prices are determined by people outside. You don't have control of the price. Export no. Ghana point to me export at DBR. It's a cost of production. I was sure. So the toilet room here you have paper product company. A good Oko Kedea matches factory. A good toothpick. A good near your time. A good Valuable tomato factory. A good Valuable meat factory. A good Yatisika $47 million at a sugar factory or commander. A city article about going to Mumbai. We import over 1 billion worth of sugar. About Omani. This year I imported your Madia Burkina Faso. Now I exported tomatoes, Burkina Faso. This year I imported about Burkina Faso. And then I hear man. We go for the prepared Jumaya, Oko Investia, a year. University, almost school, over 100,000 students. All the universities they try and waste here. 100,000 within a year, almost Juma, less than 10%. 90% in a compound. A year we do with you or see a good university, only a Juma year. A buying just employ just 6% of the total labor force. A buying the 94% in the private sector no and the employer. But private sector no on co-business because he want to employ you. Or co-business because he wants to make profit and no make it profit no expand here. He will need more people. That is where he will engage them. So private sector there, I will say you need a good now buying your policies now. Remember private sector work Ghana no. Now who are they a cost row. Okay. All right. My question I maybe say chat for near Wakika nyina ye no kre. Is it that empanimfo no aye di tumi ahye mo nsa se omo ntoto saa ne me nyina no ne ye keke wo mu hu ye. Omo hu aden no ma ya fa ho ana wo mo ye bibi ne mom dia ye nka ye hwe animu senka
ebekwa kusie ne ntimi nkonkusi ho nti na ama yeda so a market time yi anaje wo mensem me pacho me say maybe the new be free no aya here the politics can also man here you go and so NDPC a long term development. I think 3 days ago we ran our economy based on manifesto. In the NPP manifesto, face and no betting the Buamano. NDC manifesto betting so and on the honor to betting the Buamano. 8 years we now far, there is no continuity because there's no long term plan for the nation. Countries are developing almost 50, 60, 100 years plan. I will be our president, Abebano. Your manifesto should fit into that long-term development plan. So, when you need to a housing project, no one for billions of cities. No people was one to us, near not the house, near Boca. No, be a hospital where see a dear no where we need the Ubinsuba or so on to us. No, a post article for or no to own we. Now, economic policies now, in fact, we have very good policies. Other countries, the fire policies, implementing moment of CD. Because we do them, we don't implement them. And once we even implement them, we are looking out for how we win the next election. For example, budget deficit, I work with 24%. I said, yeah, do more than depending meaning that much as a budget deficit. Yeah, come watch them say, so Bobisian. A baby you went to me any day. Yeah, for Euro bond market, the very big commercial rate. Went to me because our bond market, and for Bobisian commercial rate, now found a social project. Because social projects will not give you revenue for you to be able to pay for the commercial rate. In the couple of social projects, the engineer and our Omodangidi, and it will be also my schedule. In the Abai for Bank of Ghana, or some watch them. Bank of Ghana is not supposed to print money for government to finance. Or over financier, you just only finance 10% of your previous year's revenue. In normal printing, so we call it monetizing the deficit. In normal demand by or maybe so we can see money supply more than what is supposed to be a cost of depreciation. In the depreciation now, part of it is because they are monetizing a deficit. You into nipa baby ako invest sikano first no opportunity wo into sikano or the dollar for government bond so the quota that money no because central bank net for into they can control the money supply you see because of domestic debt exchange now no ubi anywhere to be a rational economic agent to be not being upia who for government bond your haircut. Now, what's saying is security more over government bond. You won't do that. If only baby obeying secure investment, dollar na what then was wrong. Tani pano, I hold up before. It's no about $4 now on financial maybe as an impasse because when you say the obeying import to be now the Yaka. And when we are all doing that, we put pressure, demand will go up. Demand then show a cost rare. Now amount prices. In fact, just exchange rate, it's just like a DI into your $1. In the Nipa baby, a Padiana, Memane Boa for sure. Into Nipa baby, now, Rusikano, $80 because the CD, every currency, will function. One of the key functions is a store of value. Since you cannot the best people no money in Mukana, now who are the from the breed. Inflation ended up 25%. So we see as to for 4 years, we see cannot wash in so one fine now can say now find to bank get a move for 4 years. But so the dollar to for 4 years, within that 4 years, $1 billion no, we home. Into a nona air buama
ama sidi na ho ɔden no ɛkɔpɔ so there is speculation in the system, the sentiment in the system ɛne nneɛma bi a yɛanyɛ ne yie ɛna ama dollar no nti yɛnim ne ayɛyɛ nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛde gu akwan mu a yɛyɛ no mpɛn pii no ebi a ɛma yɛn win election ebi a obi nyɛ bi ni ebi a bibi sei nti no yɛnyɛ ɛma yɛn nyinaa ho ntɔ yɛn nti ɔhaw a yɛkɔ mu no ɛno no but ama me mfa so nso aban yɛ ne deɛ no na me ne omi no nso yɛyɛ deɛ nneɛma bi wɔ hɔ nom a yɛyi import a sɛbi yɛbɛtumi ayɛ wɔ ha nom ama yɛn ho ahenha yɛn the amount of money we spend to import fruit juice from South Africa you have no idea yɛwɔ akumfi ɛwɔ hɔ nom among mangoes ni adi nyinaa ɛyɛ ana ɛfɛ yɛayɛ one district one factory ekoyi a nkaba now ɛsɛ sɛ nkɛ import fruit juice free baabi menu made in Ghana ataadeɛ made in Ghana mpaboa wokɔ first Korea Hyundai wokɔ Ghana ha no na obi ka Hyundai car anaasɛ Kia wobɛsere no sisi a no ɛno no ano bi ato they started ɛna nkakra ɔmo making mistake na sisi a no ayɛ brand a obiara ɛyɛ dɛn ɛyusu nti yɛn nso yɛma yɛn ani gye nneɛma a ɛwɔ Ghana ha yɛn hyɛ ataade yɛn ni aduane sɛ yɛyɛ saa yɛmfa yɛ sika no dollar no ɛnkɔ nkɔtɔ nneɛma ama ɛmputi pressure ɛwɔ so nti aban ɛwɔ ne responsibility Ghanafoɔ ɛna mene nyinaa nso yɛwɔ responsibility a yɛsie nyinaa yɛ ɛma si no ho ahoɔden no ɛyɛ den na ɛma Ghana nso ɛfa ne ntoma pɛsɛa yɛra yɛda ase papa sɛ wanya brɛ na wakyerɛkyerɛ mu na yɛate aseɛ wonyɛ CEO ɛmfa ma Ghana National Chamber of Commerce and Industry kɛkɛ wabin wɔ mu paa na modie moto so aba in fact yɛwɔ CEO need the by appointment of the council but the national executives need the to so aba so a member now with business to me a contest but when you my main way in fact depreciation I am the money because countries to be except that depreciate or the value of the currency so currency depreciate here I said that in your man now woman live one up from in think of to me out for more you can export more in a new man ya did balance on depreciation na man expensive in Ghana for no and kokra emba if you be this near your work but before you can take advantage of depreciation you should have a product that you are exporting if you see the now what they are for more and kaya no mabua for now and can go for imported we don't have the product. The people that will produce will do the plastic, will do the pharmaceuticals, will do the cosmetics, will do the private sector. But because of production, I was showing almost so much to produce. And the positive aspect of depreciation, so my for and to say no more with your church or home no more, you can catch the woman 24 8 years. Every year, Juma, we say Ghana befa into my pefra. Okay, yera yeda se papa send the be a ball pluma be no ye gidi say that chin ye chirichun so ye ball pluma be yeda se anope ye ne atie for Yamisha won so ye ni wura Mark Bedu Abwaje Chief Executive Officer the ma Ghana National Chamber of Commerce and Industry wakasa pa na papa bi to ne nwom ɔse sɛ bɛyɛ na mpanimfoɔ edi bɛyɛ adwuma ne nyinaa ya so mu adwe yɛn me de ne maama ɔmo ba o enti agya me yɛmfa nante mu kakra saa ne yɛnko yɛ ni mu ɛbrɛ no so ane asɔso ene maama ɔmo ba MP politicians no ene maama unse me nhye dan kan ɔmo asɛm ne maama ɔmo ba yɛdi ɔmo akyi yi bi wu agya wɔ ɔmo enti eduru bi ana yɛ me na ye kuma be se me hwe wo mo sai ahwene ni bon no enti na me de ma mo ba ma me mfa we mfa mfam eye nya ko bi abiem mfa we mfam ne enso Afrakuma Community Hospital se me nka kire wo anopai se umpom dodo na upe ba bi akwa san ho yade afo ani kire mu Afrakuma Community Hospital wo mbehwe in fact doctors ne nurses se wo ho no tirima bobil
omo nipa ho abotre 2 omo hwe ama ho ato kama Afrakoma Community Hospital OPD yeba no lab no so a test bi a wose ye ma on ntempa so ye behwe ni aye theater yeba no children's ward and afei labor ward no so a maternity midwives for no ne nurses for wo ho no omo ye too much 24/7 ayare sabokiti ma omo de wade e ma afei yeba na etwo unimo bi etwo tete no a etwo no de omo agimu captain's handband ne de abo omo ye mu ade papa omo timi ma etwo aso ye hye omo timi ma etwo ho kire no ankasa sanse omo dwo etwo no sane case ni tie bia case 2 case 3 case 4 case 5 wo mo dwo no e ma mframa papa e fa mrante ente enantem a Afrakoma Community Hospital omo aben pa 0597005963 0597005963 yemfresh na number 1 nye swe afei ye firi wonu mo ye twam hwim na ye de ani akire mu ewo eye Pepiasi Ampedu Enterprise se me kan cho se densi ene ho akade ne de usan wo mo ho ane aka ni nyina woni bekotwi afa wo so ubewun se akire wo kire wunsem akwa aketo akra na be hia na wo kire wunsem akire no ena yi ena me kokoto cement me ka kire ne se we no me de kwa koto ties de no sa nkire mu no kire nko ba bia ena akwala na kan say you go explain tire fu ani kirem e wo Pepiasi Ampedu Enterprise ho ne de wo mo be che watena ase no no adi nkomo abisaw cement no de koye den wo de kwakoto blocks wo de kwakoye concrete o kire we ni nyina so okay ene we be boa we moa mo yemfa we nto yemfa we nwura ha okwa o mo abotire o me kire sa de ni nyina Pepiasi Ampedu Enterprise no enti free eye gasem super plus super cool super strong ye bani nadoa no so de ene enketo akese na dentemo iron rolls and also sa marine boss nya strong ones se wo ho enchanse edi kru dance one so me de hye ko hoi unsa be kan nyina bi binding wires wire mesh head pan and we chin so block machine e wo ho ye de high ye san so ton bi ye san so twa blocks ni bi wo ho and it is solid ni hollow a free 4 copim 6 inches nya wo pe bia unsa be kan ye supply me ne bo quarry dust ye ton f4 san so e na ye wo cast wo ho a woto nioma no ne ye hwe na wo se yedi kugya wo ye ma nkasa nche ye de bekwa kugya wo akapre kura wuntia eya na wadaro ma de wani akire mu odan aboabo oben Akim State Junction sanso na Jubilee Hospital nchen ho obehu ne yen New Market no so ade a ye no mu di enmuhwe won kwantanum ho suaduro ye wo eye Apiani Junction enum ne di enmuhwe achiase so ahwene ase na obehu ne yen ukọ across so odi eko ya aguna so aduru kwan so ho no nso no wo tra wo mo hono mo friend crossing na uduru crossing akakra mo aduru crossing no hono mo ade a obehunu Pepiasi Ampedu ho nti mu amo across nso ya mo mani ndidwa 0244166937 0244166937 0208299115 0208299115 yemfre Pepiasi Ampedu no anye enso afei Jubilee Hospital enso so eka ho bio abusia Jubilee se ne services no o ka wonsanta su akan a eye makomako edunan e free OPD e de babesi se wosen wani ene hawo ni nyina oba e bepe wahwe e ma afa ya furu so mfom momrai ne yemfa yani eni machi ye sa bofra ni de yi na so won na yi ibetwa o scan nya hwede ekoso o yefunu nim eno achi so mema be cheke wo mo prostate ahwese ginigina ne nan so anase sen ena esi etie ni nyina eyade a wo ba yen hono mo a ibetumi ahwe ye tu ho na mo kamade ama wo abusia Jubilee Hospital so oje insurance aban de ena ankrankran de atem dane aboabo Amantra Bridge kwantempon so ho a ena obehunu wo mo eya na wa frame 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital so apomudin hu hia wo mo pa we ye honorable small honorable and big honorable and a wutie me ope excavator na se bulldozer bi na dia kwetwetwetwa wo kwan bi so e wo mpotem ho no mo na yabo ye nsema ma wo ana se aye abakosem a wadaroma ya na de wani akire mu o Mauli Fruitos Ventures wadaroma o excavators ni bulldozers wo ho a kire se wode haya wo san so ton tie ne wo basam odu
na opese obeton so obeton bi di amount Mauli Fruitos Ventures wa bin seja eno achi ebia na dwumadie bi abafie ubehia canopy nkonwa mattress bi a eno nso wo high bi na anigye sɛm ewo mu ne sɛ wone ne ka ofon so wie a ɔde begu kaa mu no ɔde abegyaw owie a wasan abɛsesa de akɔ baabi a wo fa no umpe wei na de na wo pɛ medɔfo ebia na yɛ contractor bi ana mining site bi ɛna mo pɛ mrante a wo mo ɛyɛ adwumaden ni madwuma wadaroma ɛno nso wo frɛ ma wuli ɔbɛma obi 0241 470857 0241 470857 ɛna 0200 787889 0200 787889 ɛyɛ no afrɛ sa number na ma we serve you the best Mauli Fruitos Ventures ɛno no nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ ade a Premier League Ghana ha deɛ no aka kakra bi na kwa wieyɛ I think say aka matches ne be 3 or 2 no mawie na ɛno na Ahenkan FM yɛde Intertown Football Gala eba be replace unse we ni free hɔ na ɛno aba sɛ ne be ya still na ne be gye ani na ɛno ɛna ɔse yɛnka nkyerɛ ɔmanfo a etie yɛ ne sɛ ɛnhyehyɛ ahodoɔ bebree no ɔmde agu apono so a wo aboabo ɔdan asene manso akroso ɔdan kwanta kyea se so aduru abena se wo kyea wɔfo ase ayiribi ne mpɔtam hɔ ba bibia radio ya no kɔka wadawroma ɛhɔnom na wo a monkeka mo hombom na momfa mo 18 man squad ne mfa mrɛi na mo nso momfa mesi akan no ebi sanse enumhyɛdeɛ bebree ne wɔ ho sɛ wagye atum sɛ o ba bɛfa forms ne deɛ wo fa ɛyɛ free na mmom sɛ wogye atum sɛ wo nso so saa ago kansie no a yɛde bɛhyehyɛ so no wo team no wopɛ sɛ wɔn nso esibie no ɛyɛ 300 cedis ɛnyɛ individual na etua ɛyɛ team nti ebia team aboabo mo bɛfa mo akyerɛ sɛ ampa yɛbɛbɔ na watua 300 Ghana cedis ato hɔ ɛnyɛ individual sɛ ebia me pɛ sɛ me ba bi da bi nti saa ɛwɔ sɛ mo ka mo ho bom na mo de ba team nti team no mo betua 300 Ghana cedis no a ɛmfa so ɛwɔ ho ɛdɔɔso yɛde mpanimfoɔ de free Kempon Academy ɔpani yɛ nyina nim sɛ ne nsachi wɔn ne nsachi paa waben yɛba ne sika famu a untumi nka nyini nsi nkyɛn Kempon Cappuccino kwawni abrante a Daddy Lumba de ne to dwom na academy no a wateɛ na wɔde tete mranteɛ ɛma wɔn mo etimi si akanya so mfasoɔ no wɔn mo bɛba na wɔn so de ɔmani abedi akyire bia wɔba a ɔnyɛ ɔno nkwa na ɛba ɔne ne scouting team no ɛna ɛba ɛno akyi Ahenkan FM bɛma branded jersey ɛna trophy so ɛka ho bi wopɛ sɛ wo nso do ho bɛhyɛ mu a 0241 512388 0241 512388 ofrɛ number we ya ɛnka sɛ me nso so mepɛ sɛ me bobi enti kyerɛ me din dabi ofra na wo gye akwankyerɛ ana openkyeremu bebree ɛde afa de makan ho na ɔmatimi ahwɛ ayɛ ne saa de ama wo Frimpon Enterprise adwumawura ɔse na efiada yeguso ayɛ pempɛn so akodi weekend no sɛ drinks ne biscuit ne oats no mu ne saa ne manema ne nifia ɔtena ɛyɛ memene da no pa no waso bɛhye watwitwi fie wie wasisi nneɛma wie na wayɛ general cleaning na wie na wabrɛ no ɛwɔ sɛ wutimi nya breakfast papa bi ɛhenfa na wɔkwakofa no ɛyɛ Frimpon Enterprise adwumawura ɔse deɛ ɔpɛ bi aba a nsa ɛbɛka woyi no de si nkyɛn a yɛba cosmetics si yɛmfa nkunsra wedeɛ no ma wedeɛ no ɛnte yam ɛyɛ na de wani akyerɛ mu adwumawura cosmetics hɔ nea wopɛ bia da enku no sɛ ni din deɛ a fine ɛwɔ din nko a deɛ a woba wo nsa bɛka wo deɛ afei drinks sɛ yɛ nsuo drinks na nkasa dɔkɔdɔkɔ deɛ no o ni nyina wo nsa bɛtumi aka bi yɛba no home appliances rice cooker blender kettle microwave ɛne nea ɛka ho a ɛno nso woba wo nsa bɛka yɛba no ɛyɛ electrical shop no nso a cables nom bulbs lamp holders ceiling fan multi socket ropes post light ne pop light ni nyina oba won sabe tumi akabi me pacho Liberty Lane no ye ne akọ na nabro sign no ɛna edi animuhwa Mandarina Hotel hɔ no ne jakokɔ ne aso no enkwantani new market hɔ nso ye wɔ hɔ sanso ɛna Canadian Bank dankesie ne ye wɔ hɔ ya san bebie nkrabata foforo kra ye ne Absa ɛna edi animuhwa ɛwɔ dan mobile hɔ no a yɛmfrɛ adwumawurai ɛwɔ 0244 897525 0244 897525 0206 473953
0206473953 ɛna 0242111236 0242111236 yɛmfrɛ saa number yɛ na ɔnye yɛn so onyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛn nyinaa yɛ deɛ ne kyerɛ mu ɛwɔ asene no yɛkɔ NYC pub kwa yɛkɔ no ɛyɛ UEFA Champions League finals ɛne yɛde kɔ hyɛ so wɔ hɔ no mu a commentary solid one papa ɛna yɛmranteɛ no ɛde ɛbrɛw dwumadie no ankasa deɛ yɛbɛkɔ so Wembley Sports Stadium ɛno no ɛwɔ United Kingdom England ɛyɛ ɔhene kurom Real Madrid wɔn ne Borussia Dortmund ɛna wɔn de hyehyɛ so a yɛn nso yɛde ho commentary no de bɛma wɔn ɛwɔ ha wadaroma yɛ a na wɔahyia yɛn yɛmranteɛ ne yɛ team no nyinaa ɛreba ɔkyena na nunum kɛn wɔn bɛtena ase na afei nkɔmmɔdie no ahyɛ aseɛ wopɛ sɛ wo sponsor anaa wopɛ sɛ yɛrekɔ yi wo nso de wo ntoma bɛbɔ yɛ deɛ ano a yɛbɔ din a yɛabɔ nso deɛ a 024